Samoa. Taslima Ivatolu. Ama. Vi får ilanga fa talvan tulu di vango la wuli samo ila mai mo malau fa funga anga ile tautua fa wala si funga ole tru mai au kilani i New Zealand nei le radio samo tasilima i tolu amo ma lo le soi fu maruia malalangi ma vi ile lo fo le tua wa tanto filo i fo i lumba o nu e le tua nu le ria woli o le fanta fiti o ngā ruenga e pe o ngā panti ai lo topa ia malo to manu le nganti tono New Zealand. Ja, pe foi lo tato fa silabanga i Samoa Australia ma tru umalamo le kelope o lo ma futo mai ai lo topa ia ma lo to manu ma lo le foi le faiva ma lo foi le fa ma lo si vuol lus fu ma le fitu ia so le rima si no mati sol pe ia on na file futo a so mo muai ma si no mati pita ia e fa pe ni le venga so a sau lo na so ngafua ia wa tanto ye foi le si ui o le ma si no lo na tonu o le nei foi tu sanga Fantalo fa masani ele me feo tu ua ia au ono pa ia le tua o le dafa ua sauni ia le upu fola mo le fai unga o le rifo i vayaso ia ma lo le tatalo ma lo fo i le ono sai i tutu ma fai va lo filima i pe o le iai e le tausinga leo lana lafu ma moema le tala ina o lona whirangalo so se fanta fai taurunga lava o le fa ma lo na lua ia pa anga masani ele tanto polo kalami tanto wala leo tambama tida ma tutua tu i mai lava le muli panga ia ma feula le muli la wa ia le alo faiva fo i alo matama fandau i tute ma ngā ruenga o lo wa tofi ia fa tala vantu tambama tida ma tua ma futa mai tona mo te malawa tono no fanga o lo tausi ai lo o soifua malo loina ia mai o tau le nei a woli wa faise tausinga e tano sia o le nau tau no antu le vaenga le na fola antu o ke alu waku e asi o le vaenga sofau e uma o le waku e ka ke feilo ai ia o antu la le vaenga le na ale ai ia Joy vala au iai ale o ngā amai va ko le fa silanga se i koe fo ia ko le balan si le no lo fitang tunga ia wala baduia o fa nau o lo anga yantu ya onga tono le dia tu ban tu mama ia ma no le fa ia le fa ma no le fa ma lo losi le tulanga yantu te pe le yelo to ma tanga ia le wa fa ma tafi fo ila na tu tua ia la fo e tu antu ia e faisina tau mafutanga a wafu ala au ole afro se fulu malelua ile dei fo ia wa ai fa televantu ina me pone Australia va tanga mo samala ainga le mafuta mai ia le nganto leo to le to ya mo to uma ole wa amata fo ile tanto mafutanga ile dei vainga la wuli ma lo la vale fa ile faiva ya ma lo fo ia le tawa tai tutu baga le wenga o lo nga pa ti ai ole nei vaita o tanto iai le vaitau o le mele tau o le tekonolosi. Ia, tekonolosi ua whaafaingo fia ai. Ona whaatino a tātou ngā luenga whaatino. Ai, meise lava. Ia le whaatino ina o mene i o whisota inga whaane i o le pō. E peo nau tātou koma iai. Ia, uisi fo. Ia, ua le ngata ina koma iai. A ua nofo ai. Manta o ai, mamma moia I lava, I mene o tekonolosi whaane o na pō. A e toi no fuma ma fau I le afo. I le se fulu lima tau sanga tanu ai. Ia, wa le lua afe lua lima. O le mele o le Facebook. Na sau I tua I le tau sanga pena amtari le wha, I ui unga o le tau sanga leo le lua afe mariva. Ia, sa wa I le lua afe se fulu. Wa matana io e mo ia ai le pisikele ina wa o mai le tausanga e lua fe ful tonu lua fe ful malfa o ina la e pe ona amata ina sam I lunga sa wala Facebook lua fe ful fa anga I mai le lua fe lus ful malfa o le visi o ye sa mea nga o ye se mea nga lo ainga o mawa I lo taimina fa anu lunga le Facebook io e ye sa mea nga o mawa ua maua I sa ta vale fo
ua maua ai sau telefoni fou, ua maua ai ni au fou, ia pe ua maua ai fo i sou ofu fou. A whai au lau tani o le lea. O lona winga, e te leo whao ngā ina ma le antotoa. Ia le tele o vaenga tāua, ma vaenga o ngā, o lea fo i polo kalami. Tau teko no losi o lo tātou fisota iai, i lea aso ma le fo i aso. E se le bana ia, o nisi o tūlanga, e pe ona o wa ia uia iai. A wamana tua, e ye le makiti le Facebook, o le makiti le Facebook, e ma whai ona wha tau wai. Ia le tele o loa, e le nganta voi lea, o nisi foi o au nanga, o loo wha tino ina, e le nganta i le to tele o tanganta, i le lalo langi ato. Ai wha pia fo ina i o tātou tanganta Samoa, e le nganta i New Zealand, o Samoa, o Australia, Hawaii, Amerika, ma le tele o antunu o le lalo langi. E o lo da o ngā le da, e wai le isau tupe tong, e na ona tuwa iei lunga o nā o le anto lau o loa, paule mea ia mauti noa, o le nae mo i lau o loa, ia ma o le o loa oi. E leo se me foi lele nga e kaua kua i lunga le awara kere. Ia pe nga e rua ko le whane o koe inga malolo makua piki mai ai. Ia nga e saunga la ia ko lunga le free market. Soli, se e whane le vor nga koe nga mafukanga wa pe na. E le nga taila, o le whaasala la wina o pisi nisi. Ia, e iei foi la, bai, o le poko i o le mele o le Facebook whamai. E furi, furi. A iei foi la, wa mantua. O te tonu o le Facebook, ia ma le Instagram, ma le mele o le TikTok. O na iei le mea ta o le AI, o le mea ka o le Artificial Intelligence. O so o se mea e ke haru iei i lunga o le Facebook, ma so o se ata. O la ua iei polo kalame, o le makua popoko o polo kalame na, e muli tai, i mea ia e te fia iei, whaatei tainga. A whai o eustina, e te fia i mea ia wala ngutu. O company umama pisinisi e ngausia vanila ngutu. O le afa pele ona pump up, ia pe oso mai lunga, o lau lainga le ke kikilo iai, i lunga o lau page. Ona e te fia i mea tau o vanila ngutu. Ia awhaiva i te fia i mea tau kuka. O le atumu vo i lau Facebook i mea kau kuka. Ai awhaiva o stangata vo i lele te fia, i le mele ka o le whaikakala. Ia ngā le whaikakala vo i ana mea sau i Ma kiri e lava, o na tātou whaitatana, ai le ai ma se kako kupe mau ai. Eoi, o le winga la o lau tana. A tātou whao ngā ina ma le tatau, ma le poto, ma le tō mai, ma le whao tauta a wane ingalo. Ia teko no losi wha nei o le pō. Ke ngofu au i e le whare. O ngai kauria o loa. Eoi, a whai e le leilau whai mea tau lima, wha te tainga. A whai e le leilau whai seifu i lele. Kama seifu i le kele i Samoa. Le vo va i entu tele i New Zealand, tele i Australia, tele i wha. Ia le sinala ngā o. Ma ta tua le tula fono tono le tunu nei o New Zealand. E ma whaila vai oe, ona wha tu lau pisi nisi. E au noa ma le staleina. Pe a whailea. O lau tupe maua i tutonu o le tausanga, le anga mea o kausanga. Se furu rua masina. A whaupopo wha tasi uma tupe te maua i tutonu o le masina, e lima se lau, lima se furu iwa afe, iwa se lau, iwa se furu ma le iwa tala, ma le iwa sen. O longa wing, se kia kako, alu ma le ako, e le aisa la fonga tongia. Na ona ono se furu afe a ngā i lunga. Ia pe ono se furu afe ma le tasi sen. O longa winga na ukau kongi kako la fonga. Eoi, ina ne te ua tau fia ina ma tau mia ina, oula ngona. Ia ma le tālini da ian te oi. Awa ona mele o le whaikala. Ia, e ile awa lai whai, le whaikala e mawan se ling. Ia, ai, o te le whautua ina o te whai ala da mea. Langa ngi ki wasu e ko ingi kala ia ki oi. Ia ma le le aiu se wha mau ngingo ngā kala e ke whai. Ai le leila tanto o e wha o ngā tāleni. Awa o tangata Samoa, tangata Pasifika. Soli, o kako, o le ke le i o ka lengi u fo i mele li i an tanto. Ia mai kau le o kako i mene i o a onga. Eoi, e kau le o kako i au. Nga wha pe whianga wha kupo o whare o ia sola. Wha whianga la langa i a lau o le whare o. Nga wha whianga whai vivi o le whare o. Ia, ngā. Ai a tātou wha o ngā ina se loa mea ngi o te konolo soli. Ia, ngā kako wha longo lola i a mea vui lele. Wa makanga su e lesi ka lau lesi.
ua makanga fai e lesi kala o lesi. Ia ua mo o kulanga fo ilele. Ua ta alo tātou i le tino. E pe o tūla fono. O le tālonga o le lakapi. Ia. Ua tu le polo lea a o le ngasikoa ai lea maua le ai. A ua ta ano le tino. Ia. Ia se va ile i tūla fono le lakapi ma le lakapi li kire wa ele te mini. E kusa pe nga isa wa o e kango o e whaangengo ngai kuoro. E kuli e ar kankare whaakari aku iau. Ia. Ia, a whaifo nei te sau o nei te tūsa o ilunga e pa uma ila no le pu ele wan tuila. E whaasala lai fo le tangat o le whaatali an tuia joy. O le suinga na o le o langa le ua tau soifua mau tāntu o lai. Ai aka kou whaakala le o lo no winga. E le o whaonga ina te tau. Ma whaonga ina i le tūlanga e ngata mai ai. Le whaonga ina o nei meo tekonolosi. Whaanei o na po. Ia, le ka koke. Ai ni. O lesi me mali. E wha uma koena o kala ki vaengo lau. Wantala vantu ian tua sa. Ia, malai ngale mafuto mai nai Brisbane, Australia. E la ngante leo Vito Lina Yese. O li ana semu, before ia Solomona Tai Rau. Wha loa antu ele talenga ia soalo. Masano koe kiki a land mai ia kantina. A siu ka mafo ia soalo. Ia, le nā wantu i Samoa. Ia, wafo le nganga wino le vau. Ia le wanga lo ko mala kala len ka fuia kan ko lo misia ke lo so ia o le wanga lo ko mala kala len ka fuia ko e wile masana ko fo mala kala skimila to bai ia ma lo to Adelaide Australia pa o je fa mo mo ma fa ya na el wi fo na to ayo Adelaide dai Australia so ili ni so tama ya Peter Stowers tele lava ina mafuta mai le tele waso. Ia, o tanu lava na wha misi ana fuala o tau mai tauina. Ua kau misi mai. Ia, leo lea. Ia, wamanga ia fo i esis. Ai sei, uma koe wha, uma kula aukana. O le waki ia wakoe ngano la aukana. Kanu kanu ero misia. O le tō wha. Ia, so alo. Ia, ai, so ia, e wha pe ngana wa whaingo rangi yola. Wa e kau lau lelei. Oi, lei lau koe mangkua lau kala. Se koe wha uma ko pēla lau kala lau mangkua. O lau te vai. E yei nisi o tātou. E mise lava whata. Whanau i korisi. O lau te vai ai antu i lantou telefoni. Soli. O le iPhone 16 le whakua autu mai ngia. Oi. iPhone 16 so kanga kwa e so e runga i ka o iPhone le wa i ki miringi. Ewa. iPhone 16 Pro i lele. Ka fio lai. Ia, e ke kara ngoa mai runga ne me ka ole. Ele fai ka se laura ka o ke fongi. Ole el telefone. Ia. E fua la vala, man tu le se kana telefoni le o le iPhone. Ma le telefoni le o le Samsung. E se me foi le Oppo mai si jo inga telefoni ve ave. O le telefoni le o le iPhone e mana o mia le meka o le storage. O le ala gambia. Ia e pe o se vaenga foi lele e tu ia i ton. Ia po le memory. E pe o se ako foi le, sau ako fa foi le. E kakau o nga iai. E fua foi la lon tele. Ia o le tele ala o le storage. O le tele foi na le tau o le telefoni le iPhone. E le fa mai ia le whainga hosu e ngā kupe si e wari. O le unte vai entu le telefoni lea e le awandanga lea le One New Zealand. Soli, lua afe fitu se lau iwa sfun moringo. Ia, ona whai mai fo i leo tātou. Ia, o le hare me ki pisai fura ngā me ki ro kongia. Le lei, e sa oi, e vai. O lau visiti. O le ale te leo le malama anga o le tamititi lea po le tintiti sfuru lima sfuru ono tau sanga le matua. I le telefoni fe avea i lewa e avatua iai. O mawhai ona ia whao ngā ina. I le mawalunga e o iai. I lona malama anga la wei. Ia o le telo tatu. O le makua kaungkau ka kerefong. E aka whea ko vore. Se ka ngā lai whai me fuile. E makua le i la fia. Ai apa uno la telefon kai. Ia e pule stafu nei le la lon sa o le tu tau foi atu. Manatua le bien lea. Ia ta tau ona e mana malama. I le teknolosi o lo e whaongaina.
Wani tanto apa me alu ia ka ko siling. Au le me fai anga o lar ke fongi foi le nga le vidia kali. Ka ilano le checks alu, kali mai le checks. Kamanga, ide a ko se na kala. Nio, ia mau te loho, e to telefo ia ta mamatina. Ile fie me yo save. Wala nga fa nga ela to me yo ke le fongi save u ve. Ona ole o to ta to fa me kala ngoi foi kala ngoi fe. E masangi lo le ko inga po le lo makua le meanga o le visi. Ia por kala ngoa fa pia. Nga ke ia le wole ko fa ia nga me masangi foi. O le ala mai lungo re kai au, umalanga loku failanga ki. Ia o ngā alu le sa vari faf. Ia pe walu fo e sa vari. Ia ua, o sa ve uwe fa markere fo. Ia o ngā alu wei leo lo ngā so ako. Anu wako e malonga malos. Misia ko i manga fuala. Ia, o ngā ole mea ngā sa ve uwe. Ia, ia fuala au i ngalo. Mea ngā e whai makinki ngāo ka ko uru. Mea ngai whai e mauso i lunga na koko mawalunga. Ia mara suka. Ia mara masima.
This is ASB Polyfest. There's passion like you've never seen, power like you've never seen, and connection like you've never seen. All supported by ASB, celebrating 50 years of ASB Polyfest. E whaatalo whaatu Samoa i le suafa mana malo Isu Keriso. O te wala au lia i le hava ma le whaaloalo, o e malo a inga. Tau te susu ma whiwhio mai tātou whai sauninga, i le nei sauninga whapitoa ua whaingoina, o lo a inga i le tafu e o le sa tauro. O a whawhita uli ma whaingatā, o lo o whea ngai malo a inga. Aua nei whaatuai ma misia le nei avanoa tāua, mo le fofo o nei whawhita uli. O le nei sauninga o le aso maliu, aso whareile, aso sfulu walu o perila, i le lima i le afiafi, o Lau Universal Church, sfulu tolu Lempi Drive, Manukau. Mori mau iwa ainga, leo, matofo I tau mawha ese atunu o le Pasifika i le ASB Polyfest lua o lima. Tātou wha manatu wha atasi le lima se fulu tau sanga o le nei wha moe i le Manukau Sports Bowl. Mai le aso lua e o atu le aso lima o Aprila. Ra e mau whai wha fia fianga, tau mawha, ma mea tau lima ua saunia. Le ASB Polyfest i le Manukau Sports Bowl, mai le aso lua e o atu le aso lima o Aprila. Pe pauru whale pa o loa tau ngō fie, ma saulango lango le wha moe. Tangayane i le www.asppolyfest.co.nz. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā wale lauiloa o le Car for You. A whai lava ta sa ilisa tā wale, le aise laisene pe maua le laisene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le Car for You na fisoswani mo oe, maua le tatou cashback pe a mana mia le fisoswani. Talofa lava Samoa o awhaile nei o lofa. Awa nei ngalo le tatou Facebook page le Car for You. Pe te su mai le matoto atu si tolu se lao Kreisau Front Manrewa. Pe faso tai mai le mato telefoni. Ova te lao rolo a fitu whaiva na walu pa fisili mo en po alofa. So fase fua. Le Taiping, whabitobora vai aso mai le aso 2 o le 3 mati. Whao ngala VIP kare whatawai celery le nao le fase fulmara iwa sene. Me leni whatala iwa se fulmara iwa sene. Le aisau VIP card, susumai apala aisau card, a wafa manianga maoloa maua fua. Le Taiping, lua se lau maritolu Lincoln Road, Henderson. Moi tu amo. So fa malo le o le kalesia Yesu Keriso e te fatalofa toi fa o pongo tato por kalame o le tau mo e malo ri le nga lu e malo no sai i le o nanga ke fa tawina ya te o e matato yo pus furmo le ono no fa upo lima yo pus furmo le ono no fa upo lima fa mai a o te fa malo si atu ya te o tau lo ngutu o le tau tala fo yo u lo ngutu e whawheo lolo ai o tauti ngā. I will strengthen you with my mouth, and the comforts of my lips would relieve your grief. O tala ta malo yopu ngā whaira o ria ngā wakula koe. E kalangoa inga ua. Ke le whale e kongu le soifua malo lo inga ko inga. Whapea whaila malongo o lua malonga ai. O pei a sai ka ngaka i letua, maua ki ngā hai o lako loko, I kala yopu. O le fai mea kui ue a iopu ua mai ma le a mai iopu kua I pea e le a vesialo kari kongunga I le tua. Nga peile o le a fai se la ko misa nga wako e fito nge a iopu e aku feika ia iopu. Kala la le a iopu nga fai. O te wha malo si atu o iate o tau ilo o ngutu. O te tautala atu fo I o le tautala atu fo I o ula ngutu e wha feo lora I o tau tinga. O le lui kau mo kako. Ia kau kala lau fofonga ma lo ngutu I upor fa malolonga. Speak words of healing. Po le ale mawhaki al kangaka. Po le ale ki ngā o le loko al kangaka. O le kala le poko solomonga. O le upu filemu e li liu e senge ai lika. E pei o le meri sua malia I le kingo. Wa o onga maua ki ngā. Pe ale leia upu. Wai vai mele ka u o le kala lea.
Speak words of healing. O lea foi e ka oko le mau o le kamalo. Death and life is in the power of tongue. Wa vai. Kusa le pole ale le malosi o le sasa ma le kai looking. E lo ake ai o upu. E mamau o ia e whaavavau. Pe ale foi e se whainga. O e pe ngā le mele o le wha malolonga. E muri ia sau le lau ngongu ma le lau ki e sau le whangu ia o mai kanga e konfiki. A o lau upu e fesoasoani e malolo i le loto tinga ma le loto maftia. Ea, o e whekau isi kanga ka o mafakia. Au ke oke, au ke whaia upu paa e tau tala ia i upu o le wha malolonga. Ea, ma muri le tue e te oe, ma ia vea oe ma umalawa o le wha malolonga o le atua. Ina ue e tau tala i le upu o le wha malolonga. So for Yesu, bene.
lava ai le divaingola woli avio keriso do toi fitu midu tona tale o le tula e tasi tolu toile polakala mena lu itamo o ma o tanto uma le ya woli ma tongo fiola stofia solus fulu fitu o le divasida o mati duafe lo lima o le galo tale tula tasi le fa fonga le tanto telefofo i mai ya se yuli o malau le ifi talo fa 29 San Francisco Yo, ele tanto awala papa foi le lang momo ka o le Golden Bridge. Tele la vaina male pele pesinga awala papa ya tifa. Lema Michael Schuster fa malo antu idai Sydney Maria le sina tavai. Eva before ia le fiu oile tofa ya fiu tala paunga. Ya on lo of yanga ye foi manga wenga ile ria so malo le fa yo faiva. Le anga automuli. Ida in Perth au se tan leva mai faisi vevela. Wata yo ole to vevela ina el fast fulu a leonga. Ja, joi. Ja, ole on sa ja, ole mena mana yel mena ole e continenta. Ye ki yanga e ngofongofane o ye fikari inga. Ole tulanga le dai pi ole yai. Ja, le lando langi le dai vaita. Tele le swing ole ta. Be a fuan tu ia lealo Samoa e whenua I lunga waa I tutonu le turu ne New Zealand masanio na malanga tu ya turu e mabau o ia e nante fe ave ia mo meo waa te tele mantala noala ili vaya sulne whai mai sa wantu male au su e pole au saie nisi a New Zealand I lano I o le South Pole I Antarctica e whai ia lanto su enga au wakurei tole Ya muia la o o kulunga le me ko aile isari. Fa mentala le tamalo. Telo. O le telo le isa. Lena tawa tu ye le va su ele New Zealand. Wa amantona male pele pe foi le. O lo no wi. O le vevela le wi le lo langi ka ko ke mirki. Wa ma kwa ma lo si ya ma le vevela. Ya e matomata foi lai polkala mena sa ulunga le televisi. Ile tulanga sa ia ile to ole aisa inisio no fanga I o Antarctica yasola. O la ua amatana ali mai ma. O lono winga ua fa teleina ia le vevela o le ua ia ile tanto kelope. Ia po le tanto lalo langi nei. Ile tele mo meo kasa o ona. O lo o maua mai. Ele nganta I mo meo falinga osi o loa. Ia e mi se fui me ngi o papofi. Kero. O ke ia no whāno ngā kunga whamai. O isi ia me le mawar kasa onga. O mo meo povi. I oi. E leo le angola le povi. A or king or povi. Team Global Expressio Tara. Ma loa tuai tano whaile Hurricane. Ma loa ronda ngā lui. Ma e tilo iai e te wa e se e ti soloa aina e alua tu lea e se ainga o lo o fai se lo tu ai fai e se tau saminga wa e mo le manaba na o si toia ina le lale ua mate lai ina fai mai se palinga ma sa filipilinga e moni e alava Talanoa, Eteleloa, Manatula, Tawalanga, no. It's fia o aku wa e fama walunga le poto wa e mawa le ai maso fa au tau wa ave a oi ma filho le fai fe au o foi ma faia o nga wa mi o nga le tau pa pule le au moe ma lo fie ka u poe ai inosia ai lava o ai mai sa falinga ma sa filipilinga e moni e alava ita e te talanoa e te leiloa mana tola tawala
sia ai lo uingo ai mai sa falinga ma sa feelinga pe moni e alava ita pe te tala noa pe te leiloa mana tole tawalanga no apa ela pi o se pisu pasili o se masike que mai piti o sina sapasui o ni tamato maniti afai lava uatonu lo fina ngalo tapa ai po avane ile malo e tele ai le ti apolo te fai sau pepe ole pepe ole po ha 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 so we ala ia malolo te tele via mai ata chape se yo pese atu ile ea se yo pese atu ile ea Malo lava fa fonga mo le tu fo le nei tula le aso fa talo fa fo tapo inga le tino fa fonga mai o tala mo la fa fonga mai tu mo ta pa vasa Collins su enga le mali o na li fa na Collins o le fa benefit e fa sala e pepa fa so ai tu pe to wa we le mfo no tongi fale ta longa ve se le ka pini sila le fa longa le inaos ma toni ngar peuli e fa fonga mai ai fa lo telina o nei tala mo la no fa tapo mai fo o le pula o le Greens ua mariu whanana e pesa Collins ua ia tapaina suenga whaia ilo na mariu ma ia tua ia i lantou sa wha maumpa puina na wha moe sa awa ia i le teimi sa le wha sau ina ilo na soifua e peona lipu tia i le le Johnny Sila o whanana sa mariu ia Februari le tau sanga ua mawaya ina uosono na whatu sa inga seleni a se wha alabru tonga mo Silsani le Pyramid i au kilani o ia whatas mai se sua whalongolongo a sa wha alu le tae au i se taufutulinga so e tupe mani pakete vai, mo le whaalau lo ina e sua vai mama i le Pasifika, mo le whaalabro butonga ali Child Fund. O le saluru, ta whaia e se conferencial pulenga i whaamasnonga whaapitoia o kilani ale Auckland Specialist Courts and Tribunals, mo le tilo i ai pe whaia suenga le maliwa whanana. Ta alongoi alo na whalitua vasa fia Collins i lea ilo ilonga. E tele ni fesilo si o mi aile mea sa tupu mai o winga le maliu o lonari. Mai e ta wai, e le aisun tutununga. Ta whaia mea umai ma whaia una pui malave i ai oia. Mai e ta pai ni fesili ele o talia e whaai loa. I se suenga wha po mai lo na maliu po le Coronial Inquest. O le loia o tula e mo Vasta Collins, Dr. Max Harris. Ta i whaai lo. O lo lato umieina i ata ma wha amtalanga tisia mori mau. E wha ono wha sulu ele mana malama i nei le mautonu. Wha alia le tamai tai fo mai wha pitoe so ina maliu Lilo Coroner Janet Anderson. Ta le i aiso na sila fiolo i ai nei ata ma mori mau. Ai whato ai e loina ina ua whato ai le tau sanga. O le roi o tūla i mori whaalabro butonga le Child Fund. Ia tānia Coatley. O ia whaafitaia le whai unga le Coroner. E wha ilina ia nisio whaamarinonga. E a toa le la tu tununga. O fuafuanga uma e te tuai mo so i fua malolo ina ma le saunga le mu. Sa whaatino ina uma i le aso sa maliwai whaanana. Ai o le temene o le sui mo le o peleki maori e te te e tui pui o le koviti.
Saya lui te wina le tina whanua noa vasta Phil Collins I whafo le whale whamatino. O Shane Christie, sa avea fo I male sui o pere ki fitu o New Zealand, whapea le au le Crusaders, male Highlanders. Saya fesilingia ia vasta I winga I lona lama manatu masa talo, o le pungai o le maliu o whanana. O vasta Collins, saya tali fesili whafo le whale whamasino a o iai ma Christie. E bona lipo tia e le tio le News Talk ZB. Ma fesili ai Christie ia vasta. Pesa ai se upo I tono le whale whamasino sa whaalongoai, I se amanua. O le tui pui sa mafo e le maliu o lonari. Lipo tia e fōringa mai sa lei, le leise whaalongono le whale tua I le taimi mai a tali fili e muai. E le talanoina se tulanga. A e tali ai le atama ini whamatalanga avi te se winga I manua, o no tui pui. O le soata I tae o le pātia le Greens, Marama Davidson, ta tufa te si mavasa e langolangoi no ia, ta whaui la vea ma whai iai. E leo se taimi tala whea ngai lea mo se itu ai ngo fesili, o no lo firfilia, o se aso ki ngā mo le wharitua o whanana. Ai sa longa Christi le lo minga le Herald il tau nei, e leo whano no ai ilana fesili sa whaia, ai pesa le firfi ai fhoi, ia vasa. Wa fai toi ina min stau leo Mark Mitchell ia le taiulo le loku o le Destiny Church of Brian Tamagi. E tu samtan tistinga whaoso le fia winga. I le ase singa le pāle mia questa whalaksana ini tia talui nei. Sa whasoa e Tamaki le ato le pāle mia o fusi lo na uru le ia fusi wha ini tia. Ma ifo le teimila na ase singa le no whanga tā pwae o le tutununga le Sikh a le Gurdwara Ragaba Ganji Sahib I New Delhi. Sa tusia e Tamaki lungolan stingo le upengov tu sa ingal X. O le ifo I lalo o laksana ini tia. O le nao se whainga whasui malo, ai o le si lima whaale anganga. Mai e ta wai o ini tia e leo si whaola. O leo se ta inga le lei, ai o le whaalata. E sa tali e le ministau leo, ia mito le tinga Tamaki, ma whai ia e whaatanga kamatua. Mai e ta wai o le taula I o tangata e toa I tiki mai tu ai ngā tangata no I New Zealand nei. E fōringa mo se ta alonga lea ia Tamaki, ma ua leo se a mio foi whakeri siano pe o se a mio a tangata kiwi. O laksan sa ia ini tia mo talananga, e tūle ia se malienga o le saulotonga o whātua inga I le vāo atu nua lua. O le a whaia whonotanga vā wasa mane o Winston Peters, tai tō tasi mai si minista I le isi vai aso asau, e whāso ia I whamtalanga whanilolilo mai ana whonotanga masui o le malo o Amerika Washington DC, ai le whaia sana whamtalanga whalawa I tele. Sa whono ia le minista o le vai whafo ma le whautua le pui ngā o Amerika Mike Waltz, ma le whailau tu se stete Marco Rubio, ma pia ma le whaatonu le Office of Society whaavao malo Peter Marogo, I le vasa turuai I Amerika. O ma ta upu tau tupere tongi whaalafonga o loe whauru whale atu I Amerika, ma whisosoni Amerika le Pasifika, ma tupe whaalu le saunga le muho pui ngawhawhitipita, sa lau teli ai talanoanga. Ai sa longa Peters I le Jori Sila aulu mana I nei talanoanga, e manao e whaalongo I le mea mana o I Amerika, ma se wha moenga ma I le paanga le whaalabu tonga tunu ue lima, o I loai o mata lima, po le Five Eyes. Ai mai se ai lona langalongoina malo si o le wha ese mai o New Zealand mai tuperotongi whaalafonga mo o longa. E whaulu whale atu o tāpane I Amerika. Ma wha manino I ele mana ongo le wha awau of Society Amerika le Pasifika. Talon toi te liu mai le wha ingo le vai aso alo lava Peters mai le talanoa I mesa talanoina I lana malanga, I lona whalia e manao. E mua talanoina mai sui o lana kampeneta. Ta wha maoni ai Peters I le Jori Sila, ta ia tūri mātu I le pāre mia ko sta whalaksan I se lisi o ngaonga o whonutanga. Ai nā tele I ato o tōna talanoa tū sao iai o no nisi o whaatinonga o lo o awai. O tangata e maua benefite whasalina I le ave ia ia pepa whaapito e whaasoso ai alato pe maua po money management card o le a lema whaionu tongi ai tupere tongi o whale. E bana whailo ai whaamaumaunga al malo, ma tuina ia I la tau se tūlanga la matia o le lea uni whale no no whai. O ia whaastalanga mo tangata e maua benefite su e ngā ruenga, e le usta ia whaatununga na mata ngā ruenga mo benefite. O le a loka ina I le awha o la tau tupe maua po benefitia I nei tupe o pepo o tupere tongi. Ma le ma whaiona whaalu I tu tongi a whale. Ai whaamaumaunga na mata ngā ruenga o atina e lau tele pe o na li keina o whailo ai. O le tangata e wheo loro le benefitia maua o mai e lava na whaalu le sile ma le 5%.
o la tau tupe maua i te tongi fale. Mai ui lava o le au whainga o tupe maua le au benefiti o si itia le tolu te simari varu pasene. O le sikuru varu tā la le e le vai aso. Ai o leo si tanga ua maui i le o te simari 5%. Pe a tilo ia i le taunga tā o le soifuanga maru tongi fale. O ni se wha moe moe nei benefiti sa tale no ele leito ni sila o lato le ngona. O whasalaina i lato ele matanga aluenga o no le maati tima. Ma nei swinga o le a whainga tā ia i lato o na tue taliu i ngā aluenga. E sa whaalia le minsta, ele o le tūlanga le nalo iai, ai o pepa tala tupe pauli teime whaungai, o se whasalanga lea pe a whaie lea tau sitia, sa iala le matanga aluenga. Ta longa ua iua nela mai nā vesea le laka pia ni sila le whai longa o le company a le Ineos mai i ofu tā aloa na urapi i le silia ma le masina talo na latu suina lea company. Ia februari o le tau sanganei sa whato a iei se sua le laka pia ni sila whastanga i le company suau uma pensini tele le ke lope Peritania. E li tūlanga pio na latu tā uai o le solia leo le malienga mo le langalongino le laka pia ni sila. Ai ui leo au la kapite to fitu alima to mai tai le All Black 7th, ma le Black Ferns 7th. Ta whau lava na iai le whailonga le company o lato o ta alo. I le vai o le tamarasanga le rolangi Vancouver i Kanata, i le vai aso e tasi munimuliane talu ana whaamaonia le sua le kapini sila. A whaari ai le kapini sila ele i lava se teime tāpenaini o ta alo mo le tamarasanga i Kanata, ma whaia le whai unga i le kawa ina fo i le whailonga. Ai wa wha maoni nei wa vese uma ia le whai longa matoni ngata ala uma o le kapini sila. E au fiai ma le vai o le tamarasanga te te o fitu i Hong Kong le whai ngore vansa nei. Wha pēr ma le tamarasanga wha avau ma loa au te mai te te malirima. A le Pacific Force Series ia me. O le a leto iai fo i le whai longa i ofta alo le All Blacks. I ta alonga tolu mawharani i New Zealand nei ia iulai. O le whai au ngalongalanga o le manusa mō o le tamarasanga o le ipo le rolangi le luaf ma le futolu Andrew Goodman. Wa awa ia tu nei le vaianga o whai au ngaliliona Peritania mo le latu tamarasanga ni Australia le tosanei. O le whai au ngawha unulo liona ia Andy Farrell. Na whaalongalango i le lasta o tanga ma Goodman i Ayalani. E whirwhira i lana vaianga o whai aonga o Farrell. O le whai au ngawha unulo Ayalani o Vea Goodman o whai aonga le leine tua. O Goodman sa avea mawhaia onga le awa Tasman i New Zealand nei, ma awina atua i efsosoni le awa le manu sa mo i le ruafe ma le rufu tolu le tamarasanga i Porerangi, mai na o ia se whaia onga mai se tuni whafo wa o fia i le vaianga o whaia onga a le Liona Peritania. Marikala pusoka le Auckland City, wa whatau toina e leila roifa ma le ono ma le lua 5 miliona tala, e maua le tamarasanga mo le Porerangi a kalapu soka o le tausanga nei. O le kalapusoka au kilani wa whai masui o kalapusoka le Oceana mo le tamarasanga e whai ai Amerika le tosuma le lua kalapusoka o le atau sini oai. O kalapu e manu malo ma iai o atulawa i le lua se lau 1 miliona tala e lato te mawaina e peona fola ai le FIFA. Ta fola ai le FIFA le amatanga le masina nei le au whainga o whainga tupe e tasi tesi ma le 5 biliona tala mo le tamarasanga e whaia i a iuni ma iulai. O whata o toina e mawai e lea kalapu i au kilani i le ono ma le lua 5 miliona tala i le awa i le tamarasanga. Pāpēma se whaelonga tupe lua ma le 5 miliona tala i so te manu malo e lato te mawaina. Tala nao nei aoli, anga le leisi, manu i ele so. Talo fa Samoa. Wa ule nei o kasputi alu, a wale sui ale ngila wa ule kio. A eva mai ina se fudu 5 iwa kolu, a mo. Radio Samoa, Vevela a. Amola ekeika, ai sauka sisiva. Sama hui pa si mola con eso. Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra. Scooby doo pa pa, y el boom 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 boom, y el boom 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 boom. Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra. Scooby doo pa pa, y el boom boom boom. Y el pum 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 pum. Y el pum 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 pum. Y el pum 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 pum. Pum 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 pum. DJ. Hey.
fo I tamane polonga ano fo oi mau fau fau le tama fuchanga po o fea sona iunga inei tala te avea I le fili ua pei o me matani fale anga itsa aole nei o tino fo tatani te hiro a I se asa ba a tau no o tamana tua I mea nei alabe e fiti lama ei uine o pea te hiro a I se asa ba a tau no o tamana tua I mea nei alabe e fiti lama ei uine o pea so fa amau le tatu una tala se ia vangana leo ti singa wa ela ma le anga umama le pa aponga se avano amo itsa se io uta ua tuai te hiro a I se asa pa a tau no o tamana I mea nei alabe e fiti lama ei uine o pea te hiro a I se asa pa a tau no o tamana tua I mea nei alabe e fiti lama ei uine o pea Sonu se aso sabia ilo umanao te siringia matani ti sanga po lelaki se ita mai ya ita utendo fotatani te ilo a I se aso ba a tau no o tamanao tua I mea nei alabe e fiti lama ei uine o pea te hiro a I se asa ba a tau no o tamana tua I mea nei alabe e fiti lama ei uine o pea te hiro a I se asa ba a tau no o tamana tua I mea nei alabe e fiti lama ei uine o pea te hiro a I se asa ba a tau no o tamana tua I mea nei alabe e fiti lama ei uine o pea Super Mali da Mount Tasia Swao le Divango la Woli Male Sungaya SJ Polo ma tofanga meke ina waluse fulumiru jabate ni ya le tula e tasi fa taya tula sungaya se yuli malau le fi mo anta tala e pe ona sa e fa funga tia le ya woli le tula tasi a feida e misia ya e ma fa yora e to fa funga tia le tula lua e le au li nei pe mai ana wina tu tātou whaalinga e ma whaasilanga mai nuk ma whio anga wha pefoi e nisio ma futanga anto ai ma nisio e kāle sia. O le whawawina o le tutua le radio samu le divaingo lau ti whatala whantu le vainga le e ma futomai. Ki ti a vito stuma ma tau o le ma futomai
I le whianga o whenga, whamei matua vela le tau I Samoa ea malo ia tau le ona sai. Ia albe fwoi nai le lei elu tātou turu I Samoa. O le tele o tātou vai tū loto. Ia ua o se upolo wha moe ki anu le sami fwoi le le wha pe malo lu I Samoa. E sia la va malo lu. Jala wha tui fwoi ia tiken sa nele. Te le lopo whiale la whanga le ua a whio ai tike ni le niwa tau si a sao toi wa ai ai. Ia ai ona o le usta ia fo o whantonunga, ia e langan tai leo ni tima inga o ni tuu halalo, ia mani o fonga alofa mai le ofisa o le soifua maloloina. E tau fwoi le whaima malolo le whale, o le whanu wai wana mena e enda pai o le ED, ia po o le emergency. Tala wha fo ia me alofa stowers ma le ainga ma le tamai a whenika nei ma tamai nai pakuranga le ia woni marieta ma lo soifua lupe sililo ia pe fo ia pira eneliko le ma tamai na Iranui o le olanga le o le malie o le dio lang o le aso ua tātou tōtoi. Ia le aso fo iwa whapea mai o mangkuaska ma fo ile. Ia po sko inga fo ile. Ia po si lo makua fo ile. Le kong ia mai alanga I kala fu. Mai ala le wad. Ioi. Ia nga ko fa ia lo leo kala si lo makua po sko inga. Ia ala wa mapua kunga ia mai ringi o langa I tumu I fita. Ia ma whainga ta. Langa le dei mea maali o le mele o le aitala futupi. Tusa. O te iloe to te lea le malo le tunu. Ea a fia I le tūlanga lea. A o le teimi fo I le e mana o mia I le fsosoni. A e va ai ia I lana pupuna. A e va ai antu ia I lana nofo. A e va ai antu I ona fofonga I pula tu fo I le meo le foloa. Ia po le si ma. Ia po le lau papa pe a fola lau papa por ka peka. Ia po le alava le mela e fola I le fali. E kauri la longa le leo. Le leo e ke whanonga koe. Usawe. E pe ora kangi ora kamikiki foile. O lea ua ngofo I luma o long kama. Po long kinga. Ia marfusi pa upo le sanu foile leo leo ua wha masingo po le anime ngupu ele pe fea. Ia. A whaila e kere masangi e winga. Ia longa winga. E makuangu ki momoi a lo loto. E ma kua liu sua vaia. Ia ula ngona. I lea ungani al tangata. Tamai. Ioi. He waka saua ia ki oi. O ke iloa o oe maua ai le kali o le. O lo manga o le. Ia oela. O le wai sau ngi ki anu foile lo lo mga vanila o pas. Ua fas fururuanga spray lo of. O le kia rau ka avale la wo o kingi di manga e de manga o nan kau feu la vada. Yo. Ya ale o sa fa I foi la no ma. Yo. Si e maua no ko kongi o kikaka. Ya o ki ko sau al vai so le so lulu le vai so le. So lulu. Le ngol mako fa ko a longo ma yanga po. Yo. Longo me nga por cars forma le dua. Yo. O ia nai fi ke si la fia o si mako a inga e ia o sangi ia ka maki le ia e fa ko ia le mo le loto fu te fo mo tangantalof e fa ia ko ia amenia ia ko runga ngo fo ngare ia ala fo mai va vikai lo lova ale ia ba ko sa ui e era nga fa kura ukala wa te longa ke ko mu mo o ia nga me or kupele ko kongia ai wala va o fa le o ko ka ko la ngonga le ngi fo I va ngola hodi ia a fa ila ke fa ia ku ia la ka ngi umia o longo winga e masano mia le mo I malele mo ia le fa me le kana ku soni se ano lo fa pe ia a fa pe fa luanga nga sa ya I le mea nga kas o longo winga e ye le mea nga ai si mai le soirga o sa nga ai si mai
E le me o le pepa ai sa fo ngele ngai kongo lau furisa. E oi, se kako alo lo fa pe ia. E oi, ko vai ko lo ko sa unanga ban. Alu loa loka va le ko pa. Ale ai. A ver ko pusi ngongo e lumai o gate. Tangi le ya o ina le manongi o funga la au e o le faia e Samoa o tamafana nei tio le toia ina pe po patita oto ilona sa tausi Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau I mangele,
pea manrua. Mo le vainga o so ngase pe amana o mia. E tino e foi ma tui o le whana witi. O tui le ko witi is fuluiva. Mo i lato is fuluan tau sanga malunga atu. Pea ma tui o le fulu. Pala au telefoni. 255 iwa valu. Mo so vanoe tino ai nei au nanga. O fisa fama i mangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Falitusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. O le awhamana tuina le lima sfutau sanga o le ASP Polyfest i le Manukau Sports Bowl. Mai le aso lua e o atu le aso lima o Aprila o se whatasinga pitusili o na tele i le laulangi atoa. Ma o loa wanoa fo i lea e te mori mawina ai anga nu SS a le Pasifika. Anga iana i le Manukau Sports Bowl. Mai le aso lua e o atu le aso lima o Aprila. E te tali tonu ai. Mo pepa urufale pa o ma o loa taungo fie. Anga iana i le www.asppolyfest.co.nz. O le ASP Polyfest e whaasa ai se ava malosi. Life doesn't always go as planned. A family tragedy, an unexpected bill, or a sudden expense can leave you feeling overwhelmed. If you're a homeowner and need urgent financial help, API at Finance Direct Limited is here for you. I understand your situation and provide professional caring solutions to ease your stress. Don't face it alone. Call me today on Oluolu Ovaru Whawhai Lima Tolu Tolu. API at Finance Direct Limited, your trusted partner in tough times. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Tasilima i Watolu Amo. Radio Samoa. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth. A holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. O te whawhelo ai fwoi tātou tunu o longa whai ona whaso tai mai tātou por kalame o le areto le ola le yaso ma no le soifua manuia. O le tusi numerous fulfa alfa ipu mo 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 waise upu mo tātou le yaso whapea. Ona alalanga ai lea o le potonga uma ua whetangisi fo i le no uma I lea po. A le upu la mo e le asalina I whapea tautala I le whaamalosi ai le o le whaavaivai. Ino o aso ngei sole ua tele tangata e tautala I le whaavaivai nga ilo tangata e tautala I le whaamarosi. Ino aso fwoi ngei ngata ai o le kelo le au whaavaivai. Ale mele o le whaavaivai, o le makauki o le mele whaavaivai e pipisi. Ai aini tangata whaavaivai se potopotonga po se ainga e te iai o le whainga kai o kaumwhai o le whaavaivai. O le vave o le sosolo a whainga I tangata. Pena o le tala le sa whai tauna nei, o le tala e winga I le taimi fo le nga senta e mose I a tangata mose pai fo is furunua e o e mai kaurengo ai le iuru fale atu I ai le no o kanana e o los pai is furunua e fo I mai e se fulu e whaavaivai ko o lua e whaamarosi o I o suam ka lepo ka mai a leanga o mai kaukala I le positive a o lesi ko e se fulu o mai so le whai kala whaavaivai mai oi ma ngai le ngu ai oki ka ko le ngu on kwa malolosi e ai sau ai lai ai ava ai mai le ngu ia ka ko o se e ai se oki ka ko I ia lela o le whaavai vai ko se furu le fa mai ona ala langa le o le potpotonga Israel ua feta ngisi fo I latou I le po ato ua ala langa ua feika mea muli mea ua mui tangata ma feika ia mose onga ole au mai o I latou mai ai kupito. So I kei lola. Ole mea ole whaavaivai e makau kia kele. A whai o oe o se taitai. So se ko I ngā potpotonga e te taitai ai. Ia ole mea siri na tāua. Ia e tautala I le whaamarosi.
ina ia malolosi tangata o le ai muli ia te oe a fai foi o se te mao le ainga ia e ke kaukala i wha malosi lau ainga ia malolosi lau ainga o lau ko lua ma lau whanau ia ai au le tau salo mua ia te oe e kaukala i le wha vai you know ole opposite po le upu a whawhiang ai o le mele o le wha vai o le upu lea loto tele ai vai kala le tuanga whai a Yosua whai mai o te lei whai atu ea i le Yosua momofo i peiva o te lei whai atu ea ia te oe ia e wha malosi ma loto tele aua e te fefe aua e te mata awa o Iova lo watua o lo o ia te oe i mea uma e te alu iai ke lo la le ki o le ki e ave ese ai le mele o le anganga wha vai ma le loto vai o le mele o lo iloa o lo o iai le tua whaatasi ma oe po le a se mea whaingata e o aku ia te oe e ke loto tele lama a wafo e ke iloa o lea e fesoso ani le tua ia te oe o e loanga loko vai umatangata a o ka lepo ma Yosua e le iwa ai le malosi o le nguu lea e le iwa ai maka uki o ka ngakaia a le menti tilo i la ua na tilo i le te le o le tua o lo au aunga iai nga ese fai mai lat kara tuspai o Yosua maka lepo na ese o la ua loto le winga Yosua maka lepo ele i loto vai ma wha vai e pei o le tele o kai Israelu ma le tele milionga le o Israelu wha vai onga aisea onga ele i wa ai i la ua i tangata ai na wa ai i la ua i le atua o lo o au ma Israelu mo oi fai le asolo ngei ke loa a fai ele o iai le atua i lo ulanga ele o iai lo nalo o Yesu i lo ulanga ke loa o le a fai ngango fio o ele melea wha vai ale upu mo oi le asole ngei tau tala i wha malosi loto tele a whai o lo o iai le tua whaatasi ma oi le tua whaafitai mātou te langona le wha vai mea te tupule nei o langa ai mātou te loto te tele o na mātou te iloa o lo o iai oi whaatasi mai mātou ia vi ia oi Yesu amen. Oh
whakasa tanu ngā manono I malavinga o le tua e le lei o mea uma o Iova na I whai. Taurunga antoile pola kala mea le arento le ola o le reifo ia wole le stofi wha te tu le sunga le whaiwhi au. Ia pasta lafa e le kopa o le EOG lano I savai mo le whaala e au mo I tanto le ria wole au le wha vai. O le tele o le taimi, toi titia e taunu pe tanto te taunu o le tini. A e toi wha vai vailo. No. Ai ana e toi wha maro sida I kiki a kua. E masano ai ke pa ia ko le kingi. Ia ai koe maua ilo ngā malesi o malos. E atonu e tele le taimi. Pa wha pe tele ni au fuafuanga fo ile le mani au fe au e whaile fale. E te wha longa tu fo ile amisia la ia ni au ngā ruenga e whaile po. E te whalonga atu, la e o ki rau fia moi. La e o ki rau le lava. Ai tukuna I e male loto fo I le e mawhai ona tātou wha mai a ina ngā ruengai. Se e pe o le alfa mai I fea o lau fia moi malau le lava. E te tau mawhai lawa. Mawhai le iana e wha atinoina. Ewe. Ia uti lo e tō te lele manu le turu e masani e le tūlanga lea. Ai fa ko lo yen fa mai che ko mo kasi ana se ko mo in kasi mo inglisi maka e polaris e cosa ava pe ole fa mo maka le fikur ka ya ole so e longo winga e ka I fori va fuka e ngofo ilu ole melale awone o tanto fa vai ma tau ma fa e fa wo I tanganta e maua mai ai ni meto tia fo e fa antino ai nga wenga tiute ma whaiwalo. Whilima o le sui na aonga. O tātou te konolosi. Wha nei o le pō. O nei ei wha ita inga. O le whainga o le mea ai. O le whaunga o le lau. O le kale penga o le ngofoa. O lo kango sui le sua o kia nga le sua wafi. Ma e ke leo le. Te leo ngā mau mea. Ngā mau umai lunga ngā ele YouTube. E whaatalo whaatu Samoa I le swafa mana malo I su Keriso. O te wala au lia I le hawa ma le whaaloalo, o e malo a inga, tau te susu ma whiwhio mai tātou whai sauninga, I le nei sauninga whapitoa ua whaingoina, o lo a inga I le tafu e o le sa tauro. O a whawhita uli ma whaingatā o lo o whea ngai malo a inga. Aua nei whaatuai ma misia le nei avanoa tāua, mo le fofo o nei whawhita uli. O le nei sauninga o le aso maliu, aso whareile aso sfulu valu o perila, I le lima I le afiafi, o Lau Universal Church sfulu tolu Lempi Drive, Manukau. Leo nga tasi pea le futia ma le umele. E mawhai ona tūla I mai whaalawelawe whaafosei e peo se maliu, se pili e le ima whauwhawina, po se mata upo e awhia ailo a inga. A whaila e iaiso whale motu, ma ua mo o mia se fisosoani tautupe, wala au mai loa api o le Finance Direct Limited, I le o lua o walu whawha 533. O lua o walu whawha 533. E so ala upule ai o mana o ngā tautupe. Mori mau iwa ainga, leo, matofo I tau mawha ese atunu o le Pasifika I le ASP Polyfest lua o lima. Tātou wha manatu wha atasi le lima se furu tau sanga o le nei wha moe I le Manukau Sports Bowl. Mai le aso lua e o atu le aso lima o Aprila. Ra e mau whai wha fia fianga, tau mawha, ma mea tau lima ua saunia. Le ASP Polyfest I le Manukau Sports Bowl. Mai le aso lua e o atu le aso lima o Aprila. Pe pauru whale pa u, o loa tau ngō fie, ma saulango lango le wha moe. Tangayane I le www.asppolyfest.co.nz. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I maangele, whaapea manrua. Mo le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whana witi, o tupui pui le COVID is fluiva, mo I lātou is fuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai I maangele I taftafane o le McDonald. A manrewa I taftafane o le Faletusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. Hey, au na ia vea oe pei o isi tangata e manatu mai le wha iti ngā. Ele na o le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua I le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se pele le nā tūlanga. Aia.
ave loa na o alo e faile siaki le fo mai fale ainga o le tausi mai le aonga po le fale talavai e vave faingo fie ma le mea sili ona tāua e le totongia e mawhai foi ona faile tui o le baisilin e ki lia atoa ai saula ia Samoa i le nei vai tau o le tau mawhanawhana ia tau sia le leina i o tātou alo ma whanau faile siaki ma fai loa le tongu fitinga mo nisi whamatalanga sa iliana i lunga le social media Stop Sore Throats pe asiasi i lunga le upenga ta whailangi stopsorethroats.nz 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Lewa sfulu ma le tolu minuto e toi sfulu tolu minuto na tale o le tula e lua il rifo i vaengo leso. Tale lua ona e toi fa fungale le abudantu tantu tala e pe ona abudantu le tula tasi mai a se yuli ula rifi. Ni sini o tantu fa linga lo tolu mai lo fiso le Radio Samoa lo si le fia il nei fo ia woli o le aso tofi ina ua la talanta tu la vole temi i le July lua. O le tusi o le vau filfili ma le tusi o le songa. A wuri ngalo sa lo minga o le tusi o le songa fa tasi ma le lo minga o le vau filfili e mawai fa lupenga o Samoa i se sifo tutuila mamanua. O nisi o tala tu o Samoa o alanga upo o le matafa yoi. Ala matai le whainga o fa le vlave pe o fa i poiponga ma liu o le osio singa o ainga. Pe sila whainga o Paolo o si i whaaloalo, whaalanginga e kālesia ma le tele o le ngangana o whaalolonga. E na o le fitu se fulu tāna le tau. Na o le ofisa fo le Radio Samoa i le tolu pān tolu ono Hobble Avenue Manukau e maua tuai saulo minga. Morisi whaamtalanga wala mai le tātou ofisa i teimi whainga luenga. I le lua ono lua tasi lima i watolu, lua ono lua tasi lima i watolu. Pe tanga iane le shop radiosamoa.co.nz e whaima yeila oka. Nā rua tu sa o leo le kuria e momoli antu ina e lau mauta po o lau lawa. Ia po le anturu foi o loo e no pia iai. O le whaasilanga mo le ainga sa lua whau. O le asa sopo i le manuvale i le whonganti e sau. A ua sau ngata fo i le ti ai pe o le tanga ti ana yutu malama le mele. A walau whaafonganga Samoa e moise umpa ia maululunga e tu mau pea mai le amatanga o antu le ngata anga. Tulau na lava. I le amatele ma le whaaloalo i toi whaamadato tuai le ainga sa lua whau i le pitonu o ta fito i maangiangi. E meise paolo mga whamaululunga e manua isi o mātou ainga i Samoa matulu inga e fia o le lalolangi. La tātou mātanga māsani e whaia i whai unga o māsina te tasi i le aso toana i nei, le aso luso maliva o mati mai le tulai lua, anga i le tulai whai i le fiafi, i le monta o le teite whono, i le sefulu wha pesalo place i o Tara. Mole mana tua mai lau la fonga e whaia i lo whirangalu malie e pei ona o tātou whai o ngā whonoina. Morisi whaamtalanga whaapsota i fole o lua tasi o valu o ono no tasi fitu valu. O lua tasi o valu o ono no tasi fitu valu. Whaamtai o lo seinia ele taitai whono male lau lau. Malai tātou whaalinga mulimuli leo tonu mai le revaingo leso mai le mafutanga alo matama whanau ale fio anga o whangalii. E whaasitilantu i le paia o le tātou mafutanga alo ma whanau alo tātou nuu o whangalii tainane ni o mātou ngawhatau tupu e manua i le nei nuu. Wa e se whiringalo o le laulau o le awhai le tātou fontanga i le stona i nei a solus fulmariva o le masino mati luafe lua lima i le no whanga masani i le tasi le awauli. Tālo soifu o le a tātou whilo i le dāso i le lofa maleanga le leo le tua whaapteitele o lo seinia ele laulaua whono. Ia, o nisi nao tātou whaalinga leo tonu mai leo fisa o le tātou wala leo i nei manukau. E mawhai o na awinatu. Ia, walawa le longu puyeli o lo o taupa ia ma lo o tau mamalu. O lewa to iwa minuta na tāle o leitu la e lua, ia tā fui leitu la e lua. O da awinatu leo tātou tala e pei ona sa e whaafonga iai. I leitu la e tasi la o le rei. Talavanti a Peti Taya i nai mangelele mafuto mai iai. E mauto uma Marcelina Brown. E miselo wha saudi atu. E piki le whanawa o ngai se taimi. E le o toe mamao. E o le vea sko kongi ngai bo le vea sofo.
more to eat, one more to ina. I own a fia. Non le sapele il loto mo malia tui la vai e tele ualoha e fita watu ai panga ua ele la mona maia se mea whaingata Mafutanga, I told him more to see her.
Se savini angi mai ta umai. Oh no. If you went to for no I etele la mona mai. Oh no. No fight tili me ane yengo ngolo mai. Oh no. Mai maunga me sao falongo ai e afua mai fo I maunga le pule la o ai ai afua me o le bele mena o momo o ai e pe ofisanga o le savili ma mea e tutupu ai au le lofa na o lofa nei awa ele ai na vocês tu salilo la le nei le la au tu tasi pe o le funga arasi wa ma e le matalasi o yo ta o wa tasi o le wala fo ina lo manongi baby wa ta su ni manu fe ai fo le mili wa wa tolo la o mai le pongi sa wa ta u fi e ma fo le ma fala na ofia tofu le matang o fie masalo ai wanga lo sunga le fai ngo fia wa o wi lo le e ai le pelu mama ai e tu fa mata la ole tu mai wala vai o pu le o la o bele bete musu wa le fu e te lulu e le to e fu mai le fu e te lulu e vale ai lo ulu se savini angi mai ta umai. Oh no. Se he de posse te na o le kufi sidi o le ma fau pi ia ma kia o e po ke fa kau o mo o mia se fuala au o mai kala manga se valu se ko ai manga ku fainga kawa e alu ai ku mai o au o umi o le miki le ma fai o nga fa fang ka I ka wa vale fi ma o se e fi ma se swing o le alo fa ape o lo au le ua a le ma mika mikang pei o se mori ua sulu mai le ava se fa fe au mai o le pele pela pe ma sele vai kikiri mahava kafi e se ai umaleanga e ku mangile lei kalela vasi sila ile kele o mase lilo ile langi mo se fe sosoangi e maua mai le kali pe ai afuma e kangi le ai se fai ka o nga fa mala ma fai mai ti o lofa ngei o lofa nga aya se savini angi mai ta umai. Oh no. Malo lava fa fonga mo le tu fo le nei tu la le aso fa talo fa po tapo inga le tino fa fonga mai o tala mo la fa fonga mai tu mo ta pa va se Collins su enga le mali o na li fa na Collins o le fa benefit e fa sala e pepa fa so ai tu pe to wa we le mfo no tongi fale ta longa ve se le ka pini sila le fa longa le inaos ma toni ngar peuli e fa fonga mai ai fa lo telina o nei tala mo la no fa tapo mai fo o le fari tua, o le fari pura, o le Greens, ua mariu, whanana e pesa Collins, ua ia tapaina, suenga whaia ilo na mariu. Ma ia tua ia i lantou sa wha maama poina, le wha moe moe sa awa, ia i le teimi sa le wha sau ina ilo na soifua, e peona lipu tia ile le Johnny Sila. O whanana sa mariu ia whe puaru, le tau sanga ua mawaia, ina uosono na whatu sa inga seleni, a se wha alabu tonga mo Filsani le Pyramid, i au kilani. O ia whatas mai se swafa longo a sa wha alu le tae au, I se tauturinga so tupe mani pakete vai mo le faalau lo ina el sua vai mama I le Pasifika mo le faalau butonga ali child fund o le solulu ta faia se conference o pulenga I fa mstonga fa pitoia o kilani ale Auckland Specialist Courts and Tribunals mo le tilo ia pe faia so enga mali o fa na ta lo ngoi lo ne falitua vasta fi Collins ile I lo longa e tele ni fesilo si o mi aile me sta tu mai winga le maliu lo nari mai ta wai ele ai sun tu tununga
Sa whaia mea uma e mawhaia una pui malawea i ai oia. Ma ia tāpā ni fesili e leo talia e whaai loa. I se suenga whaafo mailo na maliu po le Coronial Inquest. O le loia o tūla e mo Vasa Collins, Dr. Max Harris. Sa ia whailo. O lo lato umieina i ata ma whaamtalanga tisia mori mau. E whaona whaasa sulu ele mana malama I nei le mautonu. Whaalia le tamai tai fo mai whaapitoa e sueina maliu Lilo Coroner Janet Anderson. Ale I aiso na sila fiolo I nei ata ma mori mau. Ai whato ai e loina ina ua whaato ai le tau sanga. O le loia o tūla I mori whaalabara mutonga le Child Fund. Ia Tania Coatley. O ia whaafitaia lea whae unga le Coroner. E wā ilina I anisi o whaamarinonga. E ato toa le lato te tununga. O fuafuanga uma e te tawai mo so I fua malolo ina ma le saonga le mu. Sa whaatino ina uma I le aso sa maliwai whaanana. Ai o le temene o le sui mo le o peleki maori e te te e tui pui o le koviti. Ta ia lui te wina le tina whanua noa Vasta Fia Collins I whafo le whale whamatino. O Shane Christie. Sa avea fo I ma le sui o le o peleki fitu o New Zealand. Whapea le au le Crusaders ma le Highlanders. Ta ia fesilingia ia Vasa I winga I lona lama manatu masa talo. O le pungai o le maliu o whanana. O Vasa Collins a ia tali fesili whafo le whale whamasino a o iai ma Christie. E bona lipo tia e lele tio le News Talk ZB. Ma fesili ai Christie ia Vasa. Pesa ia se upo I tono o le whale whamasino sa whaalongoai. I se amanua. O le tui pui sa mafo e le maliu o lo nari. Lipo tia e fōringa mai sa lei. Le leise whaalongono o le whale tua I le taimi mai a tali fili e muai. E le talanoina se tulanga. A tali ai le atama ini whamatalanga avi te se winga I manua. Ona o tui pui. O le soata I tae o le pātia le Greens, Marama Davidson, ta tufa te si mavasa e langolangoi no ia, ta whaui la vea ma whai ai. E leo se taimi tala whea ngai lea mo se eitu ai ngo fesili, o no lo firfilia, o se aso ki ngā mo le wharitua o whanana. Ai sa longa Christi le lo minga le Herald il tau nei, e leo whano no ai lana fesili sa whaia. Ai pesa le firfi ai fhoi, ia vasa. Wa fai toi na min stau leo Mark Mitchell I le taiulo le loku o le Destiny Church of Brian Tamagi. E tu samtan te stinga fao so le fia winga. I le ase singa le pāle mia questa fa laksana ini tia te lui nei. Sa fa so e Tamaki le ato le pāle mia o fusilo na ulu le ia fusi fa in tia. Ma ifo le teimio na ase singa le no fuanga ta pua le te tununga le sik. Ale Gardwara Ragaba Ganji Sahib in New Delhi. Sa tusia e Tamaki lungolan stingo o pengof tu se ingal X. O le ifo I lalo o laksana in tia. O le nao se whainga whasu I malo. Ai o le si lima whaale anganga. Ma ia ta wai o ini tia e leo se whaola. O leo se ta inga le lei. Ai o le whaalata. Ai sa tali ene ministau leo ia mitro le stinga Tamaki ma whai ia e whaatanga kamatua. Ma ia ta wai o le taula I o tangata ai to oi titi mai tu ai ngo tangata no ini sila nei. E fōringa mo se ta'alonga lea ia Tamaki. Ma ua leo se a mio foi whakeri siano pe o se a mio atanga te kiwi. O laksan sa ia ini tia mo talananga. E tū le ai se malienga o le saolo tongo whātua inga I le vāo atu lua. O le a whaia whono tanga ma wasa mane Winston Peters. Kai to tasi ma isi minista I le isi vai aso asau. E whāso I ai whamtalanga whanilo lilo mai ana whono tanga ma sui o le malo America Washington DC. Ai le whaia sana whamtalanga whala wai tele. Sa whono I ana minsta vai whafo ma le whautua le pui ngā o America Mike Waltz. Ma le whailau tu se restete Marco Rubio. Pa pia ma le whaatonu o le Office of Society whaavao malo Peter Marogo. I le vasa turuai I America. O ma ta upu tau tupere tongi whaalafonga o loe whauru whale atu I America. Ma whisosoni America le Pasifika. Ma tupe whaalu le saunga le muho pui ngā sa lau tele ai talanoanga. Ai sa longa Peters I le jori sila aulu mana I nei talanoanga. E manao e whaalongo I le mea manao I America. Ma se wha moenga ma I le pāanga le whaalabu tonga tunu ue lima. O I lo ai o mata lima. Po le Five Eyes. Ai mai se ai lona langalongo ina malo si o le wha ese mai o ni sila ma I tupere tongi whaalafonga mo o longa. E whaulu whale atu o tāpane I America. Ma wha manino I ele mana ongo le wha awau of Sosoni America le Pasifika. Talon to te liu mai fa ngore vai aso alo na Peters mai talanoa I mesa talanoina I lon malanga I lon falia e manao
e mua tala no ina mai sui o lana kapeneta. Ta wha maoni ai Peters le Jori Sila, ta ia tūri mātu le pāre mia Krista Falakson, ia se lisi o ngaonga o whonutanga. Ai nā tele ia to tōna tala noa tū sao iai o no nisi, o whātinonga o lo o awai. O tangata e maua benefit e whāsalina ele ave ia pepa whāpito e whāsoso ia lātu pe maua po money management card, o le a lema whaionu tongi ai tupere tongi o whale, e vana whailo ai whaamaumaungan malo, matuina ia i la tau se tūlanga la matia, o le leau ni whale no no whai. O ia whāsalanga mo tangata e maua benefit e su e ngā ruenga, e le usta ia whātununga na matanga runga mo benefit. O le a loka ina i le awha o la tupe maua po benefitia i nei tupe o pepo tupe tongi. Ma le ma whaiona whaalu i tu tongi a whale. Ai whaamaumaunga na matanga runga o atina e lau tele pe o na li keina o whailo ai. O le tangata e wheo loro le benefitia maua o mai e lava na whaalu le siria ma le 5%. O la tau tupe maua i tu tongi a whale. Ma i lava o le awha inga o tupe maua le au benefitia o si itia le tolu tisimad varu pasene. O le sikunu varu tā la le e le vai aso. Ai ole si tanga ua maui i le o te simariri mapasene. Pe a tilo ia i le taunga tau le soi fuanga maritongi a whale. O ni se wha moe nei benefiti sa tale no ele leitoni sila o lātou le ngona. O whasaleina i lātou ele matanga aluenga o no le māti tima. Ma nei swinga o le a whainga tā ia i lātou o na tue taliu i ngā aluenga. E sa whaalia le minsta, ele o le tūlanga le nālo iai, ai o pepa tala tupe pauli teime whaungai, o se whasalanga lea pe a whai e lea tau sitia sa iala le matanga aluenga. Ta longa ua iua nela mai nā vesea e le laka pia ni sila le whai longa o le company a le Ineos mai i ofu ta aloa na urapi i le silia ma le masina talo na latu suina lea company. Ia whe puara le tau sanganei sa whato a iei se sua le laka pia ni sila whastanga i le company suau uma pensini tele le ke lope perkania. E li tūlanga pe ona lātu tā uai, o le solia leo le mālienga mo le langalongino le rakapien sila. Ai ui leo au le kapi te tō fitu alima ta mai tai le All Black 7th, ma le Black Ferns 7th, tā whau lava na iai le whailonga le kampani o lātu o ta alo. I le vai o le tamarasanga le rolangi Vancouver i Kanata, i le vai aso e tasi munimuliane talu ana whaamaunia le sua le rakapien sila. A whaari ai le kapeni sila ele i lava se teime tāpe nai ni ofu tā alo mo le tāmarisanga i Kanata, ma whaia le whai unga i le kawa ina fo i le whai longa. Ai wa wha maoni nei wa vese uma i le whai longa ma tōninga tā alo uma o le kapeni sila, e au fiai ma le vai o le tāmarisanga te te ofitu i Hong Kong i le whai ngore vansanei, wha pēr ma le tāmarisanga wha avau ma loa au tamai te malirima, a le Pacific Force Series, ia me. O le a le to iai fo i le whai longa i ofu tā alo le All Blacks, i tā longa e tolu mawharani i New Zealand i aiulai. O le whai aonga longlanga o le manusa mō o le tāmarasanga o le ipo le rolangi le ruafa ma le futolu Andrew Goodman, wa awa i atu nei le vaianga o whai aonga le Leona Peritania mo le lātu tāmarasangani Australia le tausanei. O le whai aonga whaungulo Leona i a Andy Farrell, tā whaalongolango i le lātu o tanga ma Goodman i Aialani, e whirwhire i lana vaianga o whai aonga. O Farrell, o le whaia onga whaurulo ai alania o vea Goodman o whaia onga le lene tua. O Goodman sa a vea ma whaia onga le awa Tasman i New Zealand ma awina atua i efsosoni le awa le manu sa mo i le ruafe ma le rufu tolu le tamarasanga i Porerangi, mai na o ia se whaia onga mai se tungi whafo wa o whia i le vaianga o whaia onga a le Leona Peritania. Marikala pusoka le Auckland City, wa whatau toina e leila roifa ma le otu ma le 2.5 miliona tala, e maua le tamarasanga mori po le rolangi a kalapu soka o le tausanga nei. O le kalapu soka au kilani wa whai masui o kalapu soka le Oceana mo le tamarasanga e whai ai Amerika le tosuma le lua kalapu soka o le atau sini oai. O kalapu e manu malo ma iai e o tulava i le lua se lau unuma le 4 miliona tala e lato te mawaina e peona fola i le FIFA. Ta fola i le FIFA le amatanga le masina nei le au ingo o whai tupe e tasi tesi ma le fitu 4 biliona tā la mori tā marisanga whaia i a iuni ma iulai. O whata o toina e mawai e lea kalapu i au kilani i a le ono ma le 5 miliona tā la i le awa i le tā marisanga. Whapea ma se whailonga tupe lua tisi ma le 5 miliona tā la i son te manu malo e lato te mawaina. Tala nao nei aoli anga le leisi manu i a le so. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso.
Le dawa fa funga le tudu I se fa bo ponga na on tala I vai funua pe ona funga da tum tabrina le sunga ya se yulu mala lefi le re fo ya woli o le aso tofi ya if you feel le wa mo fo le tan tofi lo inga le ya woli mala fianga ya le pepe tala lene ya o le to mala o danga le DJ Cell TL marketing ya va before ya le tala fa voucher ya le fo mo to wat tu antu fo lo na to au I to mo finga ya me fai le kale sia faka sa ya me le afia anga fasto tava talavantu la pepe malo le fai le faiva ya malo vole tangwa tai le dia stof ya e fa felo ya tu la tanga fonga mo le temi le uli fa talo fa to foi pa io sa mo lo ma futo malta to pokalame ma lo la fa mal lo singa ngo le ne yaso ya ile to umi foi ya ta to o niel fa ngol va yaso la so ta ya fo il vi mal fa ta ile tu o na le malos ya ma le ola lo fo ai mai wa foi tau tu ese so lo tatu nga lue tono le tunu ya so fo manuia fo mo tanto te tau fai fa ma lo la vola pepe ma lo le fai le fai vai ma lo voi le fa long tinga e ui lava e ai taimi futa ia I tatu ma fi tam fai ngata o la le ke a ku isiki nga a le fo to o mai isi tinga ya a wete tal no mai tinga le o le plus o la o matua tu wai tua ya ayo ole vanga ta wale tia tan non ne yaso ya ole fa mo le sia matu e kalesia e fa casa e fastota le yele la tu pina le fa ile aso ta o I malaiola ya ole tele la vota tu lau po ta tu tickets ya na wo mon fa sa fu atu tua ya mai ole fo wa mata ta tu ta penanga ina ya mautu me uma ya va foi le afio mai mata la mai ya so tau au mai foi ya awale fa mo o se leni
ia e sosoani le ngaluenga le tua ia po le malu le wa mata le ngaluenga lo fatinoina a iso matonu o fasito uta ia ai o le nei temi le uli ia na talsanga tu lava ia i latou e le i uma mai te tonu ia te tongi o latou tickets ia mo le silafio na ia i lava ia le account number i tu o latou tickets ia ma o le account name foi ia e mo nai alu ia Philippa M Toleafoa ia ono neva i temi fonga mua ia wa tauna matching wa ma la account number wa le pio aso ia sa fengo fie na na wa la account number alu la to ia ai mo si fie la to ni te we ni so fa fengtana tongia la to a la to ticket ia pe te fa so tai me fo ia ile olu atasi li maono to tolu fa o lua tasi li mono tolu fa ma fai leo na so soani atu ile le tulanga le account name ia maltongi na fo yo o tatu tickets online te ua fai lava o lo fai lava ia su mai matala mai au o le ready for tatu team il fai to ai nai malaiola a matatu lava ile ono le afiafi ia a wale tongi na tatu tickets ia matatu lau ia talo tu foi ia tato vave mai ia wa pe lava pokala me masani ia mata lava foi sina tato sauninga fa foi de vinga mal fa style tu ia so foi mal fa felo inga ia ale maftanga a fasi to uta ia kilani nei ia on fa wa lo le tato pokala me to teleni so tato wa so tai mai tu langa o siva Samoa ia la ia fo tato pim ele le lava lo nga i mai loa pato ai mele ngoe tu siel tu siva ia ma fa solo el tato pokalani ia ne te wo umal po ia ele o atu fa solo nga ia te to ia na vele ma vaenga ia ela pe fo ile tato fa mo ne sil tato komit ele aso atai au ia ai ole avano tu mai fonga mo to e fa lo el tato fa mo la so atai au ole ta le ono la fiafi malaiola e matai ia tato felo ai le lo fa malanga le tato faisili ia pe au lia tu la so atao o le numero so tai mai ai o le olu atasi le maono to tolu fa olu atasi le maono to tolu fa a faila bona te fsili pe fie tawol ticket wa se la tawol ticket wa se la misila tawol ticket finance orotoi ia ile atu pe ia pa tele ia banga ta wana ai lo tapo Malo fa tai ya tawina ya maruia le fa mo fo i pe o ta pena tu ye le so anta au tanto filo ye le lo fo le tua le pepe ya malo la vole o sai ya malo fo ile lava papale ile nei vai ngole a wo ya me se ya uli masau le fa mo ile so anta au so fo mai maruia le fianga ya la pepe tala ile ne o le tu na ngana ale digi sel fa before ia le TL marketing anto aile ma le talo for voucher ia le da fo so yantu ile fianga ya le pepe fa mo na o le fo e fa ka sa mai fasto uta ile so antao ile do fanga o malaiola ia e pe ona lau sila fiai nai ma ngele le walus fulu ma fa bidute o te ndele tu lai lua i te lona wa anga i tu fo i mantua e piki mai le fana wa onga ile de ya woli le tu lai tol pio si piliano tan lo fa Marcelina Brown mo to mo le ma to me le vai ngola woli ia o ha mai ka ko ri vai ngola so o fe nga wo o ye lau sa i nga ka wa kai mo wa a wa pai pa ia le a ma wa lo mai ia a lo vai le menga ke ia lo mai fo Radio Samoa. Taslima ivatol amo. Nice.
Beta Drive Doctors ile tau longa fa tau I mangele fa Pia Manrua o le vainga o so singa se pe amana o mia e fa tino e foi ma tuipui pui o le whana witi o tuipui pui le COVID is flu river mo I lato is flu on tau sanga malunga atu fa Pia ma tuipui pui o le flu Vala au telefoni, 2555 mo so wanoe fa tino ai nei au nanga. O fisa fo mai mangele I taftafane o McDonald. A Manrewa I taftafane o Falitusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. Avia maua sosa, Omega Ka, Ia maloi moa, Omega Ka, Sabale tau mofie, Omega Ka, Fili mai loile Omega Ka. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive I Manukau, po le telefoni o iwa lua vitfitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega Ka. Malole keisile Omega Ka. O le awhamana tuina le 5 sefutau sanga o le ASP Polyfest I le Manukau Sports Bowl. Mai le aso lua e o atu le aso 5 a Aprila. O se whatasinga pitsili o na tele I le laulangi atoa. Ma o loa wanoa fo I lea e te mori mawina ai anga nu SS a le Pasifika. Anga iana I le Manukau Sports Bowl. Mai le aso lua e o atu le aso 5 a Aprila. E te tali tonu ai. Mo pepa urufale pa o ma o loa taunga fie. Anga iana I le www.asppolyfest.co.nz. O le ASP Polyfest e whaasa ai se ava malosi. Paa po ni vapes. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toe anangata, e mawai moenga ngao si tutona ni usila, whaapea se tino fōa le potumalo lo, lau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A fiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu selau, lua 555, o valu selau, lua 555. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, Tasilima iwa kolu amo. Nganu elevau se tau sangimai. Kature langi se isa ilimai.
se ko mali na spoon breezy le ni vang ola woli la upele airport fair air oe ua e alu e piki mai ya onga ele o toi umi fo se take me on to wale wa onga alefana ule ya su tofi no ve to ni sam ola e fa nga solonga wenga fa msidonga isamo ya ile telefonisio fa msidonga sava pele on tantia o le ua ia ile wala unga e pe ona am to maile le asunga fua ya o lo talia le tanto filo inga masani ile rifo ia woli o le afo o le asu tofi e pe ona masani ia mele fionga ia ni lo ia va mai na vai le sui lo tanto ala leo i to tonu o lo tanto to no isamo ya wala vale longo pu ile o lo to pa ia ma lo o to mama I mea lo tutupu mea le atutupu. Ia marisi fo vai ngai ono tula mai e to tonu o le neia a o lo tātou whaasiro manga I Samoa. O e mara tua ia le whaalawalawe matautia le na tula mai le aso sana se ima vai atu nei. Le na lipotia I telefoni le afiafi le ma le aso ngafua. To a iwa tangata. E to se funurua le leia tangata. Na whaamarua lia. Ina ua feto aiseveni na malanga atuai. Mase ta avali. O le tangata la lea ua whapelea o na fo. O na whaasalaina I le so. Ia pela wina ia lona fo. Ia ona mōrianga I tutonu o le whaapasidonga I le so. O se tamaitai mai le antadu o kanata. Ia o lea whaapea mai le whaapatalanga. Lima sifuruma le fitu ia tausanga. O lea tamaitai mai kanata. O lea na mōria. I mōlianga, o le aweta vale whaatamala, na mafuai manuanga, ia le na whaamanu ali ai, ia le toa wha o pāsisi. E le ngata I lea o le aweta male whaatamala lava. Lea na ia tipi nai, ia pe overtake I se tasi o ta vale. Na mafuai o na tula I mai le whaalabalawe lea. O fisi lewa. Tau whaalongo le se whaalabalawe tau ta vale mātu ia whaapea. E ui ele I mau se soifua. Tō tasi le tangata nei matua I tinga ina la vale whalemai. Ai whamai o lai e le tūlanga fo ile le stable condition. Ai o le winga o la utala e matau tia le whalavelawe nei. E tolu helikopta na ave ai ia isi tangata. Avane I dai le whalemai ile na tūlanta tu I dai le men tupu mai le whalavelawe tau ta vale lea. E le ngata ilea. Tolu helikopta. Tolu fo I ambulance na avantua isi. O I lantou ia e le tingai na tele o lantou manuanga. Ia, pe manua miti fo o lena au lantou le ambulance tolu. Aia, e nofuma e mafofo I le tolu helikopta. E makua maka ukia le I toa ngā whaalawelawe. Ia, sa whaapea lea na tula I mai ina rangi taiki. E le aso sāna se I mwai atu nei. Ia, I le maitau antu fo I le I whaamtalanga e winga I le mataapu le whamai. O le vaenga leo le awala lea I le fo I tu o New Zealand. E tele ina la vevea I ta vale. Io, tele ina la vevea I ta vale. Ia, mai wha mai se, ia, o tele o whaen tu le wha mai se a me o mo I soi fua I le wha le lea pe ona uta o I Stevie Sola. Ai, o le mea pito sili o na dawa. Ia, o le wha I te tenga lea I lunga o mea nei o hala te tele. Hala tele vavave, ia misia na wa e anga ia tu e piki le whana wa onga a whi na wa maua le leisa ka paka, maua se pao longa fui lelo se la au. O loo whapea lea ona e mapu iai mai le vevela o le riva inga o le aso. Ia o le makua a se talavo oi. Na pau le mea o le au te no fomo o masalo. Ia po o le mea fo o tau no wantu le sa o se uso ia muripola. Ia a wa foi e le nganta i le piki ino le whana wa onga. Ai whapea foi ia se I whaisiaki. Ia o nei mawhine o lo iei tutonu o lea onga o lo wa aia tamaiti I lea onga. Tano whai ia I la tau.
fono lo ie afu si o fale o tau patu patu wale ila lo tino ile namu ayo te usulava male fia fia tali ilangi ayo so manuia o tale ni lava mea uma e mai le atua o tale ni lava mea uma e mai le atua o te fa atu ile a onga e fai uma e tamaiti o uponga ile uli uli o si o upa ma o uvai e papala ile namu o alofi vai ma fia fia o se e vai o te lenga fatia si o ulu e momo e tutasi le moa moa o le fai si o ulu e momo e tutasi le moa moa o le fai wale a uau tau mawhainga i se a o ngai a pia wai ula vai le kolisi masani le maumanga sasa le tonga fai o le sapelu lava o si a upeni ma si a upe a tau ato ato le ie la sa o iuta e tu si ai o le lafo le ie la sa o iuta e tu si ai o le lafo tau le fetaui i le fufusi o si o fuae ai le ai oni o se vai si o miti a futau le ofi o sili ai ona oti si o miti a futau le ofi o sili ai ona oti Popole vale lo uma fau fau o se panga ai o le au atu atu vale o si o uloto o tau o so ai o le moe tolo la uma lo me aunga e su e ai se ava la uma lo me aunga e su e ai se ava Tatala tala le leona motu o le pawa e mala malama pongai olo uingo a fa apea lona mafua anga atonu
tanga o le pisingisimo se la asanga o loa male fale ae tau fie matai manatu i le malosi langona i le vai vai mapu mai tina o le olanga Samoa utele fatufua o se tala Polonga e tau mawhaie a tina e Nau nau ia maua se lunga nai A tali i le anga leanga Lea i se ono sai Tau sanga wheanga I pea mawhainga tā Nono fo I manono uta Wa pei I tau se pango tā Talape avea I solo molia I le tula pono Whai mai e tafi e se ita o whanue umi o sa o Nati inga uta o le puiai E langona o le fefe a o Yesu na ia tai tai Tasi iwa malu iwa mapu I maota o tau pau Ai amata le tanu finau ina ia mautu Tina o le olanga Samoa utele fatufua o se tala Polonga e tau mawhaie a tina e Nau nau ia maua se lunga nai A tali I le anga leanga Lea I se ono sai se tala Polonga e tau mawhaie a tina e Nau nau ia maua se lunga nai A tali I le anga leanga Lea I se ono sai Mapu mai tina o le olanga Samoa
tele fatupua o se tala Polonga e tau mawhaie a tina e Nau nau ia maua selu manai A tali i leanga leanga Lea i se o musai Vi fianga le vanga le woli na wo 5 minuto talo le tulai tolu ile totua fa wa radio Samoa tasi lima I tolu amo le dia woli mantango fiola stofia so lus fulfitu le dima sina o mati lua fe lo se fulu male lima e pe ona masinia ia I taimi fa peneia tanto te kolosi entwai Samoa ele suyo le tanto wana leolo ngalue puno wa ia wala vania tanto lipoti melo tupu mele an tupu e mo disi vai ngai on tule mai se temi mo mo vi vila nga ngolo fa tasi mele fionga ya le mai yava mai na vai ya o le suyo le tanto wana leo ni vai ngola o le fa tala va tu lilo ma no nga lue e ma no foi le on sai tu tu nga luenga wa tang fai wi wai foi le ni vai so e michel le ni ma sino lon tot Fatu fo isi tātou atunu o lo maua tātou whasalonga me se lawa ia ile nei porkalame o masani ail tātou atunu mal whailua inga ia mal tātou letio I New Zealand ia solua mas tofi. Ia sulu mata ngofie le la I Samoa nei vevela fo il nei aso malulua na po ia Samoa mawina a o lea ua mana ia le sulu mana ia le la vevela a slow waka ko internet yo I pe foi maripawa isi vaenga tātou atunu ia a so ia le lo fole atua o lo solong manuia mea uma se tātou atunu ilo nanga lei ia manatu foi o lo whapena foi le mai mo whafonga mai a se tātou atunu I tu e fia o lalangi I le nei porkalame. Ja, maar over tria lilo antonu le nava yesu asau lena ma wantu soundong al te ta yo le malo o lona sto na ineva pe tonu o toita to wafina e lima
o lo lisi atu mai se company electricity nai fiti ia tani ai a fifo e lua nai masina e tonu atu i lo tatu o tono ia ai antonu ia mo ko ni ko kai masangi ka ko ngu lilo i le peso o le pau a faila balo eva aile e o vatu mare se fulu o ngā mu papakiule o lo ilunga o le social media le taimin nei anga ile IPC ia ona e sila fia ile ina fonga mua le tūlanga leo lo iai pe masani pe le masani o isi makwale fia masang ia ni mele o isi e le mawhaiona no fol fale male a inga e au noa male e kon ia po le iri alu le wila e matuale mwhaia ia o lona winga o le soifuanga le na wei tātou ko ki fia malulu foi oko ma ko fia malulu foi ma ko ia ia ai o le tūlanga foi lele o le alava e wha wau pea le wha sosoaina le tisi e ui o ia ile tūlanga foi lele li i funga mua e le o ato atoa i tūla i e whapea mai le IPC e motu si ai whatita inga mātou le West Coast feeder ia ia ola e se whasa mua ngā mea le feeder ia o tusala o le mea ngā le feeder le wawhai e ulanga ka kua kungu ulunga social media e tusala o ana po walua nei po whai mai e pe atu mātou pe motisi atu le elitise mai le ono i le afianga i le se fululua i le waweao ai o le mea wa mai tauina e le ita ina le iwa o to e o latu na le tolu i tū la le o te mai tau le ai o lona winga o le ai ai le langona whainga le whaasoa ma atu le IPC o lava le ono sai ni oi o lo iai fo i paua le mea ona o taimine i o ngā luenga manai a tātou pisinis ma le pusa aisa ele ai mangi mea ai o iai ale si inga le makua kukuafi mai ai ia po le pe fo el TV le makamaka le episode longa sfultasi o le ata Filipino ia ma le fai o le pinko ai ola i mo li telefoni foi le e ki papa pinko vai la o le sau i ngā le papa ki ioi o le tata watu nu se e mingoi me ale si wale vanka reading a kulanga mingoi ai o le tūlanga le na o lo iai tātou te tau fai ngā lugu e whaatas awa iai la le tūlanga ne pe o kau isla i kiki alwa e pengisingi o le pe wa fai mai e ono i tūlai pe ai ale pe atu na le tōnu yan toi ola mela ia lea so la iai ale tūlanga fo ina le ia e pe ia ona tātala noa fo o le si tūlanga o le slow o le internet ia wa o lau sunga o le insingia internet ma le insingia fai mori o le ia o le insinia e le tongia toi le whauin e kusa mea la le tupu e le tūlanga foi le slow e le internet le tele o vaenga o iai isi nuu e matua e pelo le paua peli pia e le mwhaina vidi si telefoni e mesala la so atoa e le mwhaina lunga le internet so tarsia la ai le tupu tūlanga le na o le tau ia ai faale tonu mai lo foi mal tanto internet e pe o sa do ye le fionga ya li lo mayava e tonu le tūlanga le sa do ye ia li lo mayava le vai ngola wot i samo ia mo so se bela e le va pe o an want to ilano foi le o le palapala ia laina mo telefoni fe avia ia mo le sila fio nei e ia inu uma fio anga i samo ia ma i tu malo foi o na ia i mo me o pou telefoni o pou lana e pe o le i pou le DJ Sound ia antoa e foi me le Vodafone i samo o pou nai o le power e oi pe la le power i le tou tu malo po le tou a fio anga ia ona le o la tu ile ma le internet wa ele ngata ia le wantu ina ia le malo si anga foi le o la i le telefoni ia na fo ti e tu i lunga ina ia ma le malo si anga tau internet nai ma fai ei ona o la data o lau telefoni fi avia o lo noi ia e pepe uma me nga elua ia ona ma o le tulele ia te wa ia mala tau mai tau fu ile ia ile tulanga le tula i misa mo ile pe ai o le pau i mene o telefoni fi avia se i kau koma ai se yo e fain fi ia ma se yo ai se kau fa nga solo nisi mea sa le ma fiona mo se taimi fai ona o le telefoni fi avia ia
ia atonu le tūlanga la le da. Ia e pe ona tau sosoni e tui fui lele le whiranga lo wha lia le fionga ia lelo mai au. Le nei fo i vaenga o le awau. Ia ai o se manatu na fui lele le wha insinia ele i wha uina. Toi insinia ele i se tupe o mawela na tang. Ia e wha ua wia lau soundonga le vaenga o le awau lia lelo mai au o le ua umanga. Kau mawhai ako fui lele mako au whenga ruenga. Ia e tau wha mana malama le vaenga le pe ona e saunoin. Ya, ole tūlanga nā li whangamua. Wawaila lewa ke ewa pēwha fo se le internet. Ole e koe ngā mea ngā. E ole fwe man mawina mai tai le tatou ofisa o whamasinonga. Pai aso fwe na ele I whaola ina le tatou wafi. Ia o isi whamau maunga wamantua oe e record ia le audio. Ia. Fwe le na ia mawhai ona whai le transcript. Ia o court proceedings. E mwhena e sau noa e le whamsi nonga lea na ta ua mai ai. Ia se ta mai ta I e lai antoa le ba lo sioli tino o le vaenga na le te tau sau noa mai ai li lumai aval ni au. Le vaenga le atoan malo siotino. Na e ta ua le story a tangawa ia. Ia pe umalawa le na whamai ua. Wale maua mai wha maua maua le mawhai wha o na wha ua wina pole o le ansa onga le tātou mta pole o leu te taupu e antua lau saunoanga I le whaima peso o le pawa ia le pepe antua I mawainga ia le whai iria I recordings fui Ia esa o le alai blame le motsi o le tisi pe o le mea lana le ua o le I whaia la le afilia o le afoine, o le mata upo le tosteini, le wha le morianga, o lono winga la, ia o ina le o ngaonga le iei le tūru tato whamasinonga, whaftai o laua iei le awhitai, e wha o lai taimi e pe ele pawa, ai a motu sia, mantua foi o e whangamua, o mata upo uma, a wha pe e uma se mata upo, ai apili, e mawhai ona e toi fo I au mai ia whamaumaunga ngāo, o court proceedings o tauanumanga al whamasinonga e fuanga I lo sila fia I le e whai mai e al whamaumaunga na I awala wapit ia al mela leo tu ia a whaila na lo no wingo I el matau po lau whale tonu e o no tūlanga na I le mautisi o le tisi e leo sa matau po la ititila tau tele le matau po leo na o le tūlanga ua o fo tato whamasinonga ia o le na e ono whalea o ngā ina I la wa e leo koe lopo le whamaumaunga leo. Ia ua le whea I lona mo tangata le patino I le whamasinonga po le victim e ua a whai o naua ua le ilo loa ia whamaumaunga fo I le leo impact statement sa le e wha te tau le sori ngā tūla whono I le tangata le na whaia I le sori ngā tūla whono Whamakai le onga kaungo e whaile le whamisinonga na wana ua le ilo loa na I ka ilo I o le ka ke fsila ku lau sunga ka mai ka ilo I Awal tūlanga na e ono iei e mantua foi I whamaumaunga mua e ono sui whamtalanga lona lua e se mai whamaumaunga a le wale maua wa o mea nai fōri iei le whamasinonga I lana whai unga e whai mai ona o lai iei le mea e pēkai a whaila o lea e se tala mua I le nā taimi ma whaupunga ai o mai I le koe whainga le whamasinonga mo e se fwere kala le ia laua read le ka ngaka lenga kue mori mau I whesili ma mea umalanga whai mua e saula koe whekui ua pokolo la e kat Waila e le matua te leo le whale tonu ma le tūlanga lai ia ona maua I lolo le wangon ngaka ka sa oloko ai a le la ua whale tonu ai lola ia le na tangi le victim o tūlanga na o le onga o le iai o tatou atunu o le tūlanga le motisi o le tisi I sau si la fia lila mai awa na I se afi wha leo mua mua la ofisa o whamisinonga ai le I tūla I mai le wha le tono le tise le ua matua I wha le tono I le nei waita. I lo o malamlama anga iai o tele I wa ai se afi wha leo mua mua al mtanga lwenga. O leo mana ia le tūlanga leo iai wa watula tau afi wha leo. O tūlanga le tailo iai tau sanga o mawai ai la tilo iai tai mina o anga ia ti iai tai. Ele iai se afi fo ile le apela le pawa fa ola mai apela le pawa fa mai o pong sa o mai kolo
Ia na ola ia fa fo ia mātou ia toi ola ia kaiminga e ola foi ngale pe 10 minute pe 5 minute o se tāwale wa so ale po moli ia o atu le IPC ia toi tu ulunga le waia ia toi ola mai ia pe a fai tu la fo tai mila le wa ia le ai o fai fai e kwa nga i le ongo i kula me le wa ia ia o le ala ele o manino po le o le fa so ina le o le ua toe tau maua le malo si o isi a tatou afi. Ia fua ele tai tolu i tūla, wa ele o toe savali wa lua po, ele o toe savali ia le fasi silanga le e a batu fai mai. Pe mai le ono le afi afi, ai ola le sifurulua i le babeau. Le vai luanga le po. A le ua pe atu le ono le afi afi, ai ola po le afala, te ale te le afala iwa. Ia taimina o le tūlanga la le leila le wa iai. Wana al tolu ai tūla e pe ai, ia toi ola mai. Ia, au se upu foi le tau wha asoa soa le, a pe o le tūlanga le o te wa ai atu foi, iai le wha ali te le ilmana tō tangata. E pe ia o le tatara no mo mua i la solua li fonga mua. Ia. E leo ave e se ele manatu foi le te tau na tuku se mea wha pe le tatau atunu. O le tūlanga tonu alna, i le aso atoa, o le whianga i mga arwenga, i services ma mea ie wha o ngā ina au nanga, ia o ngā arwenga le malo, ngā arwenga pisinisi, wha rapa tonga tūma oti, whale mai, waa, ta avale, waa lele, mea umava pēnā, whale ainga, ia o le tūlanga whailele, e manatu ai tangata, o mea ia e tali mai o tatou mana o ngā mau o nanga ia, e a lai ona le tau ona pe fa pe le pawa fa so so foi le e mo ia la le fa so so e le talia to tele le tulanga na e le talia e le la le fia fia e te va ai e fa upunga le fia fia le pe le pawa ia o se tulanga a titilo foi ai fa mata e il tatou no ta inga tatou nga lu fa tasi ono sa ile isi tu ase pe le isi tu ai fa fe pe fa ita o te le nga wenga le fe fa i le tulia mo se le le se mea le awa o mo sia te milia ia ole na e tai pe la tato internet man tua o e fonga mua e tele na fa ngai te mi uma le asu ia tu langa ia o ia fo tato o nanga so fo ma loloina o ia tato o nanga leo o nanga so se matanga wenga e fa moe i le internet e ale e ta wa apele po ya wasilo fa solo a ko mal internet si kai ya ole tulanga na le nga ngai le nei foi fa fita tal si ia e o menastona ia va be mai atata wa fi haya ia ai la se si ti ai na ole o tulanga le Ia, talo si ia ia e mana tua fo e le tio fo se si ile sa ia le tunu ia wa sa ile tunu o lona winga e ia le fa le tunu na mo mia vave ona fa le leia po ala vala tulanga o nai ta pena ia ia le tanto malo e le ia te tawana sa ile mamalo le tunu ia e mi se nei pi si nai fa moe ia lo lanto tamau ai ngai mene yo o aisa ina ia fa awawina pele le yo le lanto tua ia ma le lanto o nanga ia e fa malo tu ile au fa ngal we ngolo fi tai tunga ile fenga ye ia ma le tau fa so ina o le afu o le tisi ia e o te loe fe o lo ana i afu nei o lo ana ia lu le tisi e pe la vona ye mene yo pusa aisa ia ta ilo ye manisi o lo ana e fa mai maua anisi o le malo le antu o na wa fa le ngai ia o le nga fu la le o le fa nga o le mele o le inisiu ina ia tupu mai le fa le tono le tis ia na ma fa ina ka vele inisiu le tulanga le ali ia moni sa le lava ai a faila al pisinisi foi lele for example ia o se pisinisi fa ata mo fai na maua atu i lalo le sosoania inai au nga lue foi e tai pe o business hub a wa fai ala tau no nga tu pe la iti tai luas fuluafe ia fatu o si fale ke pua o si tamali le ia mali fale ice cake ia o suava ia fa soro a ko ice cake yoi o no winga
Olona winga la ole se lengi umakwale aya ma se Sarah ne ko ma wat kai minga I pa fa yo la makwa suava yo pe mai me olo le singa fo ye fa ila eske Elo no winga le to te taulana fa ngol ice cake. Ai fa ngol ole water cake. Ole isi tulanga pe ya la na eta ole insua ya na ipisinisi na ya se o fengi insua se a wa konge va yeso uma ya la me la konge a fa yo fale pankeke ol fale pani popo pol fale keke po tasi sitam fengal venga le valua le pengo fa yele le chairman pan ya lo no winga le kongi nu pi far kamanga ko pisinisi la titi le fa tata watina ya le fa la fo kongi le insua kongi tax kongi manupi fa ya ole tulanga la landa Felal porofike koe fa wa wele le pisinis ya suava ya mailo mais ke koe pe male isa oleang ale isa le na sawan vai le tele ol fale tun sa I foi tanga ai me sala fe pisinisi langona le leo na foi pisinisi ole si tina fa me oleang le pamula swimming pool wa fa langa hotel ya ole peso ol power ya longa winga la e finga tamia na ya ole tulanga fa le lo tato malo fa tatat e ai Airbnb na uva ai le story observer le tangata fai Airbnb ya po le fale fo inga le la fa minga le Airbnb ya o ka banga e mo bed and breakfast ya maluta e o male me to fa ya ngala ya ai la ya o le palangi la fia sawe en ofo le Airbnb ai pe lo mal aircon pe mal aircon ya ke ngal pawan mel palangi ngal ko fia fo ai mai se or complain le ngal service le ngal le ko fa fo I man kupe me o mana a fia le tulanga le watato ya tele yo le tu I mai ya tato le tato media ilangona mamaftianga o tato tangata ai on the other side e ka ku fo le avangola nga le nga recommenda ku le EPC sa no mai le fionga le tai pali mi recommendations nga ya ma le lipoti fo le na mai le ya ila to o le field ya pe ola to o tango tonwa I waya ye fa le ton ma le afi a mai le lipoti tu fa ta se ba tu le fionga le tai pali mi le fa ta o to mai tarsia la ya mai ta to afi haya ya e tau maua lo tulanga foi lele o le maua fa solo atoa le tisi le toi pe va te tale tata wa fi foule mai sainga ya au kuso le lik ma lo fa tai no wa ya tu stimula o le ya le lo na pisi mai le tanto fa sinonga te le mai lo ya po ali mata upu o le sa to la wina ia pe la wina fo ni unga e le so to file ne ya o lumna ye fa ngol ni ve yes o le mata upu foina le la wina o le fai unga I la tau ia na mo lia mai le fio anga o le fanga wali e mana tua fo ia li fonga mua le case fo ile le fanga wali ile na fa ate a stoi ina o so alo manu le na fa ate ai ya ona fa tala tu ele stoi ina ona te e stoi ina ai o ai loale nu fai ai loale tu langa foi le na mo mai uta tau mai tak ile malai ya na avele le tang ya so alu ya le la la nei le unga na o tele o ma wale fai unga ai o le se reporti na au mai ya ila tau sa awa ya e fai pui al fai unga ila tau sa fatinoale soli tu la fono ia ai mai se ai o la tope la tala se fulu e pe se fulu ia le fa i tangata ia mai le fio anga le fanga wali ia le ta ua fa mai ta ilua tau sanga oisi o le fa salanga mawalanu na volo ia le fitu masina ia lo no wingala ia o le ua ia fa i unga o le na foi mata o le alava titilo I mea foi es fonga mua awai o I le e atangi ai le fa i unga I tato fono anu malalato o ina le to wa vantuela o fa sili li lo maiava o le fia la o ie le laina o le pule ngali ma fai pule o le nu e tasi e le to fa ma le fa o tanga o le mele le la fa le tanga tele ai
o fea la le mea o iei ma le laina le tūla fono, a wā o le mea sa o aia, a whai o le na whaia I lunga o le whaatonunga ma le malienga le nu. La le mea o le au fia ma iala ma isi mata, pe na o ila anto wā ia na o e whai le mea lea, ia ta ilo iei sousi la fia o e nei teina. O le o lo iai lava ia I le tau o manga al whamasinonga o lo iai lava tūlanga na whangamua. Tūlanga whai lele o I la tau na whai al whatanunga, la tau na whaatau nuina. Ioi, a le tūlanga tā ua. O whea le tūla o le esenga o mea ia, o le pūlenga ali ma whai pūle mala lato tūla whono, ma le whaamasinonga pe a whai uasoli le tūla whono. A mantua fo le Village Whono Act, o le olo o iai lava le tato tūla whono whontanga nu. I te tono nā tūla whono, olo o iai le whaasalanga tala whea ngai ma le tūla whono e tau ona whai. A whapea ua e soli se tūla whono a le whono anu. O se ua maalili iai le afio anga, ia ona whaile o le whaasalanga whailele. Tua tia o e te alu whaamamale nu atoa, I se aso atoa po le vai aso. Ia po le tua tia te o e prepare mai ia mea ai po tupe fo I e whaile whaasalanga I lumo le nu. Lea e maa sani ona e whaalonga wha mai 5 fulu au makua. Ia pe se fulu ia pop, ioi. Whaasalanga na. Ai e lea se whaasalanga whailele ke alu e whaise mea whaapea. Wow, lea la wa afia lea ia te tau. O lea la ua peila au o na ua manu al tangata. O ila lea ua saua iloa ia so alo malona ia te tau ilalo le whaavai. Au mai le whaamasinonga maualunga leanga o le vaenga lea le whaamasinonga maualunga o le puipuina ma le whaamatalaina a tiro le tatou whaavai e tatou malamala mai. Ia, lea la ua whai el whai unga le whaamasinonga e sol tu la whono la. A le fono anu e manino le e iai le tula fono la iai e le fa pe e fa tala I pe o e te fa tala tu mai le nu e au no mas fasalanga o iai fo ile le tula fono le na amend le lua fes fitu e fa tula I el tangata ma le fa te fa te o e ono na winga fa te o e ma fainga me le nu e te le to e fai me le ngofo ko lo ai e le to longo atua se me ia te oi fai ma wa inga pe va ai mai o le wa o kia I oi en o kaka uma ia le wa o fia me tono nu le fai mea al fatu la is ia e te savali la ile ala wa ia fo ila le ai inga o le na fo I la fo I fa tala ila lo tu la fo no le na fo I tu ai nga fa salanga ai o se tu langa fa apea ile a fia I o le soifu o le tangata e ala ni manuanga ia matau o le me whaina le ua pe e tau o la le ngole mea. Le tu ina tu I whaasalanga fo I e a fia I le ola. Ia le ala ua ala ngā tau le tangi a le a fio ngā soalo. Le la ua maua le sol whai unga le whamasino ngā mita upule. Alo na wingala antu stulanga whaingo fie fo I le o to e maua lunga la antu la fono a nuu mafio anga. I lo le tu la fono lea po le wha vai o le tanto malo. A misi la wala I anta o tangata sa o loto. Ina ia wha atino I ngā luenga leo le awidanto le complain. Ia avi o le wha msidonga. Ia ona maua mai ila ia leo le tani. O lono winga. Ia a fua iei foilele. A fai o te leo mai loa iei po malamala ma uma nu umafio anga le tiutiunga na le tu la fono le mo nu umafio anga li lo I sousi la fia. Na alvaenga le na leo te iloan tau lua fasfufitu. I le whaatea ma le whaatula ese. A le whasalanga I tonu o nu mafio anga pe awhai e wa aile nuu I se tangata ua soli a lātou tū la whono. For example, ua mulilua. Ia ona whaapea leo le o pe soli tō whanga. Ia ona whaapea leo le nu. Ia se furu au makua. Ia lua se lau ia konga ia ma se kolu afekala alo su emel salanga ia o le tele o tangata e o le ainga e su e fatasi sala e pupuni ai le matanga le taloi nei na fai e sala na le matunu ina ua e mantua le maliu o le leo le na maliu mai fasto ia na e mo I waloka mai leo ia le ali ina whaatau ina le soltula fono. Ai na lafo ai fasto uta
le 5 afe tāla I lunga o le ainga e sa ili mai I le whaasalanga I le mātanga ma le tūlanga e le talwhianga I whai e le lātou tangata I le malu le malu. E tūlanga la whapena, iai foi le tūlanga foi le whamasinonga la tō te amana I ai tūla whono anu. Ai le orko I ngā onga la whapea. Kama foi le whamai amai sailonga ia vai ane al whafonga mai al tātou atunu. Sailonga e sisi ma tūlanga uma whapena o upu umana, threatening words, o upu e lae lafo e a fiai o olo iai ma le lima ma mga yoinga umaya. Wa iai la wa fia lalo wa ia tau ma tangata le wa fia te taua o nau o mai whamasinonga. Usale wa o va aku ilunga le lainga le whatulanga me le tula whono le fontanga anu. A whapea wa o whaatara tū, for example, o whaatara tū to ina wale fia whaia mle usta ia le sala le nu. Ia, o la ia le tula whono e mai ei. E o mai whaile nu e taunta sanga mai. Wale usta ia tula whono le anu e fua fo i ele whaai unga al whamasinonga. I le tulanga tele me tau whapenala o mai le whamasinonga whanoma swafa. Ai wante a fia lor tatou ai atau. I lalo le whaavai le aila e kango mai Supreme Court ya oi le melna. Le pe ona yaile le ya tau le whaali le sole le fionga soalo. Ia mal whaai unga le a fio anga le whangori. Antonu e au ngā fo I lana mata upulea lilo mai ava. Ia no fo ta iai le tele o nuu mafio anga I tono le tanto. Turu wai I la taita ia tau whalongalonga tu foile. Ia tono o whainga ia sa wa I tanto ia so lai le I tau nuantu le tala le lei. Ta ilo I tua mai o le tala le lei. Pena wha wau pia nei to ai ngā whaasalanga wha pia. Ia wau o tu manga ia wha anu po. O la so sila fie le tu langari. Sao leia. Tasi whanā mea tau tala mai ia le tū whaaleanga. A whai wa tātou talia ia le tala lei. Wa tātou ofu wale toi tele noa vai ane le whaafonga mai le tātou atunu. Ia, e te tau fo iona wha ofu mo tātou tangata mo tātou wāmio. I le tū wha kerisianu. I le toi mana o mia ia tū wha nauna po. A wao nauna po. O le mata i le mata. O le nifo i le nifo. O le taimile nei le ai. O wha kau umaka ko le koko le ali. O mana maliu keriso. I le koe maliu asis kangaka. E pa ia tangata na maliu mo I tātou. Ma o le tūlanga lalna. Tātou goe lailo le tūla whono. Lea ua whausia. Ina ia lau matasia uma I tangata uma. E le se whainga fo I le ia. Aso fo I la sa maua fo I sa. Wai ane whafonga tātou. Sa sisi tātou pangata. A whasio tangata te leo sisi. Wā te mini. Wale te whaiana mea. E se alanga lewa tunu kerisiana tātou. Whaafau uma tātou I le toto tama I maa moelia. Ya, o lo ula langona. I le toi au ngana tu whanupo. Le la whai tonu al whamasinonga al mena. A whape a fia lolo wa ia tau. O le tangata la ua la matia al soifua. O na le anganu ule tau mwhai whamatia. Whamatia. Ya, e ta tau la ona apa tu la fono e la vea. I le ola le la mau. O na ole tūlanga le ia tātou. Langa e mako anganu telefo I tātou. E tato te whamemelo le tato wanganu ele se meleanga. Ai a overloa le koe nanga whainga le wai e anu o I tangata fo I e. O I whainga au. Mai se mai se langa le ali inga e a mama. Ki nganga le I whaia koe I makai ma tamama atu olenu. E ia leo so fo inga le inu tasi e. Me langa kula whonga nungi au nge iula I se ia mawhai e lo winga ia. Sauro la ia kamalenga e langa kula fonga nunga ia ngai ula sauro ku no mafamesunga ba ai la ia le pala ai makwa mo al fi si filenga ia yoi wa mo al fi si fial la fi mai koi o ai tu ai lo luma al famesinonga wolo kai le o le tulanga tonu ala na le fa tu ai faftai famesinonga ai lona apa mai faftai tu la fon fa vai tatu tunu itamama o tatu tu a o tu fa mai tiana o la tu fosia. Ia malitalia o le tala leile o tātou o laini. Ia tātou alu ai le mu whaapea. E o whai lai mea I o whono anu. E ia whono anu o e ia kakai mao. E alanga sau whai mai. Se mai lai e a mama. O ngale whaasala le amna. E matau ti ala na tu. Whai se me le alinga. I tūlanga le lei o le sau whainga anu. O le tō whai. Lafo iluma. Ma le whautanga e malu ai le fio anga ma se tu malu. Mea sili nan taua.
E o mai fo il whamasinonga I se matau. E whai mai il whamasinonga il tangata leo whao o mai le ai. Langa lewa e so sopo le tō wha atama. Le man wha atatia whai ngō fia lau sala na awatu. A le te saua malau fia poto arwe whai lau si. Ioi. E wha pēnā mea. Ia, o whamania inga e lau fi ngalo ali funga mua ngi mea. E mantango fiele fidangalo faalia ma le fa so fo ile ni vaengo la woli ya le mo yava a wai pe o no tama fai tu fo ile anto no inisio o afio anga o lea o le anto I ti mantale upenga ona o le fai unga le nei le fa sidonga e fa tatau le ile to ai nga fidangalo le tu fa tasio se nu po o se afio anga ina ia fa tino le sana le o le amo mai fo ile le se tu lo ya ai au mai I le malai o le nuu se I o antu la iai ia te mali I mawhai lau se I whai iai po le ale tūlanga I tutau ona o ti e whaftai ia e ui lava o le sa iai ia tūlanga pa a whapena na whaatino ia ai le I lama tia peo o se tūlanga fo I le leo no mau ele soifua I lea fo I ngā inga sa whaatino I totonu o lea fio anga mai ia o ngā le mea na tupu ina ia toi ti matai le upenga ma liu le tofa I nuu mafio anga le tanto o tru lea e ngata ia ina le tanto nuu le meana e o lo tanto le tula fono I o la ai tutusa uma ia te tau o tangata I lalo o le tula fono ia ona tu ua leo le nuu ma le afio anga ai su mai lau sunga leanga e malo a sau la se e kuiru ma le kula fongo ia ma se kari ngai iau kari ngai iau ismang iau tamang iau apostrophe ia di lumaya Tūnanga tonu anai e alai ona wha na abatuli tu walalo al telia. Ai me sai whamasinonga. Awai, masalo e tere isa wha I tono is whamasinonga e au mai e le tō wha al whamasino. E le no folo al whamasino lau mai lana wha I unga na ngata ilo le inga. Mai lana whautuanga o le maa ngai au upu e whaonga mai el whamasinonga. Tūlanga fo le mai tau atu e o oes tangata e te lewa ai le wā malisi tangata. Ioi, sila foi. O lo ai lo uso tangata ma le afianga o tangata le o tafa. Ia wa e manatu anea o I lo wita ma lo le fia ma lo manatu I le tula fono lea le nuu e ui o le au umatangata umai whai whaasalanga le ke whaasala ese a wa e sa wifi au kupu ia wala lafo. Ia wa o le moli maua sto ina o so alo manu. Na o no fuai. O le moli maua so alo manu. Whaalima nga kongi ia mai ukai le melenga mai amo mai uta whaalima na tongi I lalo. Le anga lo na tua. Ia tele o na manuka. Ia o le kiki, o le pō. Le umana sa whai ei. Ia, e tilo whai la ei. O I lato umai ana awhia I lea e wha maka kasi fua so alo mangu I le mele a moi. Ia, o ngai loa umaka kai e whai me ia ke ia. Lea na tutula I lumal whamasinonga. Ia, lea lau ato lau lea so le. Vai la auto ia I le mai maua I o le ile fai unga fai teli le la e alwa inga o e ko kasi e ngofo I tan malala le kausia lo a inga le fa nga lau fa na o se si o la o su el tanga te tau si pe afai da o e maltina ma tamaiti io misi a ko I si me pe afai tolu pe fa tau sanga pe lua fo ile tūlanga le na fai unga fai tele a fa pe mai to ina ia tau o e tau le sala lea, kau sa o le sala. Ai leo aku fai mai, ia e kua kungi, ai le e vai e klo whakala kupe, lai fai mai se tala, ia fai loa le mea le, i le langona le ita. Ia ai ngalo ai, i le ai watu la fono uma mea uma nei. Ia o ni tatou whaai tete lava fo i ai. Ia wa fo i a tatou nofo ai nu uma fio anga ma le soifuanga o lo tatou iei nei. Maloha tai malo sau noa lilo nia wolia o ani si vanga ya on sila fie Samoa ya ile nia stofia e tatu te le yanga ya tolo vea sfua tatu te toi filo I papule lo fale tua ile aso mua o le basi de fo le basi no aperila lo na so lua le vea sfua E le ai ani mesteli o te ilo le main issue ale il tatou tunu o le pawa. Ai e maua se whamataranga mai il mole aso lua. Ia ile tūlanga whailele o tato wafi ia pe a whaio la stona I taunu mai ai. Ia o le a fo isi tala le fionga le minsta pe a whaio leo taunu I whanua. Ia o le a whaia tulu loa isi o tato media. Ia le
komisio su elena wala au yeila fionga ale alimentstato fa ulu ina ia fapena ona faia ilona le mautonu ese tala mai le CEO ese tala mai le chairman of board ia tunanga na elela fia manino ia ila na fionga e be on sa noa ia le fionga tama te parimia fai mo mua tato wafi me ia pe ol pawa ia na fanga so solo mali mai le o komisio su ele wa me taun sila fia tato watu tau fo iona malama ia min sta ma le fionga tama te parimia o fa pe ile le ngaluenga me si o le atonu ale me le mafu ene fa pe o le mea oafi po le mea o le ki mo ni ese si ko i le afi lea po le mea le e vili le pairing foi ngale len kakala ngoa le pe ala ku se si poloka ia nga pe ale pawa i ko yalu le ako la ko ai na nga tu me fa pena ia ale na foi o le pisi le ka ia la me oi po se sai se vai la o fanga va ai le so u lungo le pisi po la ia o tūlanga umana e a ona tilo ia i pe afa pe e faile komisio sui ai o mata upo tele nali funga mua ma stato li poti mai le whamasinonga la sungafua ta lia pe ese press conference ala fionga i le taitai o le bang file fast ia wa o stui ia ngai ke aka i fale ai kwa stui le ka mai lunga inga wa wala so ako akanga le play mai ka nga kai lunga fale ai ko stuile fe mai le peol moli mal fengas ko ingo ulu ese foi le mali o foka long e ka fale ai ku mo ia ko inga ni ia ai tato talia ia le vai so fo ia po a foi ni situ punga ole a tato va ai tu yai le a foi se tali mai le atua ile fai unga le vai so tato wafi e pe maua se tofi mali o se tata o tunu afa pe o le fa kwasa sunga na pa kiula i pisingi sung mali o sung o le wata tolu o twai tu lama maula tu tata el tisi ioi e fai fo yo le na le nei ele o malo lo fo ele no ai sa no nga fa mui le pulo le pisi ele o malo lo ma fa na la fo tangata na fo alu i e ai po le alfa fita uli e ai po le solution mo le taimi ma le taimi wai e se me ku pule kai ma le kai ya mai ai tato le au mai mo ma le fa fonga a fai le wale malu lo poku e te tofai ole so e mai lunga i fa malama e ka ko ma sang yang e kon ma sang ya ka ko ye le versia sa mo ale la ke ia ngi so le wa mai lunga ko fa se a wale ola ko e kon ma me umana fa pena ia fonga mua o le tato po kalame na mo la so tofile nei ma le fa ingo fel nei vai asu o te loa tate fe loa ila so ruo mo le lo famleanga leo le tua o le antanto mai e tasi pe nei sa no le lo mai vel di vai ngole a o li ia te anto le tuo lo so i fu ma lo manto ola ele dava is fu ele ngante le le ma sina fu a perila ia tanto to i fisila fa ia i manu ia ele o pu mala e pe o le ele tanto mwanga na manu e te le nga tu fa ngol nei vai aso ia talo sia le a fa i ti fu le lua ma le a fa i tula o le a pe to le pawa ia wa fu nga le nei fia mi se le fa ngol nei vai aso ni te wele la ngona tu le la unga le fionga pa tele ia ona le ato to ai le o tanto ta pedanga le fa ngol vai aso la fo tu dai to lo mai le tanto filo ingele so ai mo le nei vai ngol le fa tele ia mai le tanto ofisa nei au kilan ia o te tali tonu o le whaai unga lea o le tātou po kalame Samoa le nei fo i tūla o le fiafi i eile manatu ia sa whaamali e ina lau whaafonga mai mo mai le ngata i New Zealand ia whaapea fo i tue fia o lalang o lo o au mawaisi o tātou o tunu whaafitai tele le au whaitatalo le alolofa i tātou o tunu ui whaafita au le o lo whianga i pea ai meise le alolofa i tātou taitai ia whaapea nā o na whamanuia le atua i ainga taitasi so tātou o tunu tātou tau whai maua lo na anga le lei malona file mu manuia le whaawawina o lau tiute whangamua le tūlale nei se i aulia le afiafi tātou whailoa i le vai asafou mai samo nei manuia tele le weekend tau whaseifua. So i fuma ia manuia le fionga ia le lumaiava mai na vai le sui o le tātou wala leo i sa moa e peo le e mai moma e whaafunga atiai le ni vai ngau lea. Wauli. O lea ua se valivali antu le vau le wanti toi lus fu tolu mo le afa milu tau na tale o le July fa.
Ja, tan fulu fa au dan tu tala mai au se tan lia mai ya Miriam ala to po mari ona su ya ile ona no foi le polo kalame ona ngai fo faiva ma le fionga ya le an toa sevea. Talo fa Samoa. Wa ule ne yo kas futialu. A wale su ya ngila wa le kio. A eva mai ina se fulu lima iva kolu. Amo Radio Samoa. Bevela a. le wa join sfulu iwa midu John Tano le July file le vango le fiafi tanto savale vale anjidai au kilani sifo ya si atula tautomala unanga le tofa ya lungia pira pela dato le tautomala unanga ale city cars fantana vantu lungia malo le fele fiva ya malo fo le tawanta le vango laso Fatalo fat se manu malo fa ftai o le o mo foli ta fa so te inga ile ala tulango fa la ulo ta business nei foi vaenga o le stofi I også la vane fa yeta fa la ulo fa ftai te la foi mo le vano I ato fa fe lo I to fo ile pa I o le tatu nu
o lo whaafonga tapo i mai o whea lava le mea o lo e lala e papa o ai maonta malawa ia le ngata e leo tonu whawhenga luenga tonu lau tavale ia e o whalofo whaatalo whatu la o te auna o lungia Peter Perenato ia ilpa ia telo le tantu atunu ia e mose foi ia le pa ia o le au whainga luenga le tua o lo tala whaauto ia walava lato foi fatu ainga tausi o le nganga o le tangate ni sao whanga le malo le tua a whafta ia tu se manu mo le tawa nolo manuia lava lo tu fonga le vaenga o le ma lo va tai ia fa malulu antu fo yo le tantua o penga to le tam fai antu ia ona onisi lava o tantu polo kala me pe ona lau si fia ia e o le amanto ai Juliantu ia e alo maia o lo soa le nei o lo wa no le nei ia se ia sa fa mana ia ai tampo ia tu ia le ia lo nu tasi e fo ia tu fa fitai le fa alo le wala fo mai ia o le tala masani lava le tafale nei le loto atele nei Lincoln Road lona ai le tasi lua e te maua iai ia le tato faltavale tasi lua Lincoln Road ia fafsanga i le mentono ia e tasi le navaenga ina ia whamanino le lei ia me maua i tato faltavale walo maliu mai mai tala au mai ia esa ili ei so sa i le aso ma le aso pe lava o na whailo atu i tato polkalame a o le tulanga lava ia i o tātou telefono mea sani en whaina so tai mai ai o le olu atasi o valvalu fitu lua ia e te mau mai au so se teimi lava o le ao ma le po i to se teimi te vala au mai ai e le whaina ngalo lo to e fo i atu e tali atu lau vala au mai ia o le tulanga o le tātou ofisa o lo ia tātou numero i ai o le o iwa lua tasilima valu iwa lua fitu ia o lo mau ele numero le tātou landline ia taua o lo wala o mai no wala o tu le se felo credit al tu lango le tanto reporti tono le tanto lo toa ia e mo lian tu le nganga fafte tele lava i le uso ia con il neva yaso manai al fulto ia Maria sa saina la tu tavale ia fa fo ia tu le nganga fafte ia el pulenga bel company ia ono lo to manatu mai fo i fa se la ngo ile stofi ia o lo maua i lava tatu whātau tai lua tai tolu vai aso ia wa lava lebo mātou se o manu le kanga whaaloalo whaafitai tele a fo i le whaafongfongato le tasilima i tolu a mo lungo le ea i e tau whailo altu lango le tātou pisinisi tele tātou fōwili o lo iai so stoinga fōwili fō renta tau sanga le lei a mata mani lua afe lufu whanga i lalo lua afe suvalu suriva ia ele ngā te leo Toyota Hilux o RAV4 ma wa uma ta vale nei tonu le tātou lo toa i o tātou whasolo lo lei me tau van e so soani mo nei tātou ainga to tele nei whanau o lo tele mana no e tātou van no tono lo toalo i tātou Toyota Yaris suluan foa ia o lo iai foi e tātou Toyota so soani mo nei tangate se whai pisnisi kuria o lo maua tātou van i Toyota Yaris ia komeso o lo whapenan whaavano o matua e la ua iuka mo kuria ia pe a whape tong te manau mien van e mo kuria o lo maua nil tātou lo toa tele mana no e tatu tavale fo do lo iai ia a mai se tatu tavale a fo video le yut ia o mau le honta masta ile masta le fa tau le temine tono lo to lo lua fe survalu ia na le tolu kilomita ia o le tavale matua fo wa ia le leilo va mai va ia il tatu tu si na fa lo atu ia wala vol fa nga filinga mo le nei va so mo le tatu cashback o lo fa ia tu o le tatu cashback pule a o le mount de tau mai pe lima pe se pulu ta fai al mesili ne mau o le mount so ani mon fa lave os fa fo sei lima se lauta la tu na tu le ao o le mai el tatu fa tau tono el tatu lota ia po sei sol to ainga po lau fa o ia mola tu na tu ia le cover na so ani lo a mai el ta fa tau ia o tatu numero masani nau fa ilo atu mo le tatu tuatusi ia ile ngona mawulunga ia moliatu le nganga fa ftai sa moa tulanga o tatu tavale fa tau vaiaso ia lo ia lava lo to manatu mai le mato foi fa tala ulatu ia lo fa pena lava na mawe mato fa tau le vaiaso le nganga ia fia fai mesili mo e sa moa ia walava tulanga o sa mai se ane me o tavale o pe o tau le to lava le tono se ainga ia e mo le foi le nganga fa ftai se manu ni vai mo le fiafi ia mo so a fato fala inga walava fa o wino tu tem faiva ia ai ola foi sa molo fa fon tapo e mai ta fa sala unga ai ola la auto ona le lo fo le tu se fo mai maria sa se man ia mai jasi piona e fita laile to fai ulungia pira pela nato le tutumala undangana ale city car site mo ina ile tasi lua pa tasi to fa Lincoln Road i Henderson wala yeldo merana wala fu ole oval se lua fitu
tolu valu fitu wa so sa le ni fo i vai tau le tausanga toi sfulu tolu wala fa midu tau na tale o le July fa Just think a minute. It could change everything. Think a minute. A man went to the doctor feeling stressed and suffering from constant headaches. The doctor told him to stop smoking and drinking, which the man did, but he continued having headaches. So the doctor told him to quit his job, which was stressful. The man did that too, but his headaches still continued. Finally, they discovered what was causing his headaches. His shirt collars were too tight. He'd been wearing shirts with a size 15 collar on his size 16 neck. Sometimes the answer to our problems and stress is very simple. Here are a few simple solutions to stress. One solution is to clear out the clutter at your job and home. Just a few minutes each day clearing your work desk and things at home will help create a more calm, less stressful environment to work and live in. Another solution is to carefully choose the words you say, and especially the tone of your voice, your body language, and your facial expressions. What you say, and especially how you say it, makes a big difference whether you create peace and calm or stress and anger in your home and at work. And never let others have the power to make you grouchy and ruin your attitude. One of the easiest solutions to stress is physical exercise. It's the way our bodies cancel out our stress hormones to improve our state of mind and mood. Unfortunately, many of us will find every excuse not to exercise. It reminds me of what someone said about the Olympics, where thousands of people who desperately need exercise sit watching just a few people who desperately need rest. Something else that'll help our stress level is how we deal with mistakes. Remember, the only person who never makes mistakes is the one who does nothing. We humans make mistakes, so we need to accept it and adjust without getting angry and frustrated. Since stress is part of life, it's important to learn how to handle it. And if you keep carrying it inside, you'll continue to stress out and suffer. But if you let it go and unload every stressful thought and feeling onto Jesus and learn to live His way every day, you'll find He's the best way to a stress-free life. Just think a minute.
Fatulu Amo. Radio Samoa. O le wa se antule tantu te mi toi fitu minuto na tale o le tulai fa sa mo e fa te tele mo le tantu ba tanga le rifo ya so tofi ya ua tau wantu ia le porkala mina o le thinka midet mo o tau ia maa mai tantu umalava ile de ya so tofi ya tau ina ia so na nga mo lo tantu wola fa ale tino ya e mo se lo tantu wola fa ale nganga pa te tele mo le tantu ba tanga mai la wo ia na le la se o le me fo le ding temi le fiafi la se ngana o le tau tamali ile tantu ba tanga poto le tau tai e le temi sa si la na ai alo fa le tua ya ma te yantu lo o tau soi fua ma lo mantu ne yola fa tu va tantu te toi fita pa ye lunga pe am ngana wal e pe a tantu wo li lo na lo fa ile aso anta ya tala i vai funua mai Australia te pede mai el fa tu ya Miriam ala la to po mari pe a tala fa ile fio fidei ya ona su yele no fo fa tasi mele fionga ya le anto so vea to te ma futa ya se yo li la vali tu lai fitu le fia na nei ya ona a umalo fo ia le inu manga fo ala au le sunga la ya taito ile afoleono ya ona to ma futa le mai le tu lai fitu se itali fitu le taia wa taia to ona fo mo alo fo le hantu maruia ni a la singo to le ri fiafi pe lo ya ilona lo fa malona le maruia la singo to yo ave na misi la wino manga na le la taia po na le la leo ya ko pelo sau fa ya po sau konu male afar ni va ngole awo alo vaku yo ma no si yo solo impazzato male peli sulla mai molino e sai tu pizzo ia pia si o utaula manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu ole lani e solo mia ia umasia uhani a o masa vali vali le pasina se Yesu solo ia samo no uatu no se ifai mafia mataba olo sisi vai ma prepese matata la tutulele a omae mane ilano ole ni na o pasia ukele ele mafai hanga ona ngalo le tafe mali o vai singano olo ono ai tine matama yunga lona awala lao papa le pasina se Yesu solo